Wati ndata mwendo mosiaisia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba wa chuma uyu wa matuku ya 18 mwai wa muonza mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imweni na udhocha na moko ili ndini wa kilungu kimwanya Ikumbi Ya Siasa takithio kila wa chuma tuithi ya vano ndini wa studio kunena nisia maundu meo konia uteti ile mbeta itu kamba na uteti wande itu ya Kenya tuimanya undu maundu maki uteti maende ndini wa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa ndeleva ninye Erastus Kithuku wa Nzomona umundi ni na aini ndini wa studio hala ni dhitwe ndiyo tabia ndini wa mitando itu ya mikomo kanilie na nima vikie onde na sekondi mbuthu no kwithu wa uimamanya indi kila tunena nisia umundi ni ulu wa ngwatanio ya kiuteti ya National Super Alliance kana NASA tuikulania ati yo ngwatanio ya NASA kufika vikite YIOVO kana NIYAKWIE nondo nituonete ngusanisio ya usiri tufoka katika ndongo ila nene ndeni wa NASA kwa tuitha tuikulania NASA YIOVO kana NIYAKWIE we mono musisa na kuwina ivuso ya kufikia na kwitha winena na itu va studio ututavie woni waku ni wiva ni withi toyona atongwe manasa Raila Musalia Mudavadi Kalonzo Musyoka kina Wetangula withi toyona ndeto ila meli tumayumya kanywani wo yulu wangwate nona ya NASA ku toyo mwene ndi toyo mukoni wakula tutavie kwa woni waku NASA YIOVO kana etivo nena na itu kwisela ile itatu kenda imu itano ile itatu kenda imu itano isu ni namba yotumani mukuve na indi namba isu va indivi kana ni free na tuisi angaliko ya mitandao yitu ya mikumu kanilie Facebook ni Mutongo TV na tui live ndeni wa Facebook Mutongo TV na ndeni wa YouTube ilani Mutongo TV official anduma Twitter ni @Mutongo TV @Erastus Kithuku na indi website ni www.mutongotv.co.ke yu nina udhocha tutambanya nginya muthia wa kilungu na indi ndio samwanyo ni mukethie na ndi mudhocha ndeni wa studio kiwone cha umundi na nienda tuambi ovaya tukito nikendo isethia nwa tumusia musia nwa mukethia nwa mutavi masitwa na vala umite musia wa Mutongo TV ni wikwati wakwa kana ni wethiona muthenya museo na masitwa makwa ni Onesmus Kimilo kila chako ya mbone ni mwanasiasa kana ndiwania kiwela cha MP wa Mboni kam 2022. Yes. Karibu sana bwana Onesmus. Thank you. Katikati. Thank you. Mwithukisia wa Mutongo TV nasi kwa masitwa nye nitwa Aldrin Vundi na masitwa makisiasa nye nitwa Katethia ni mwanasiasa na mwanaharakati Kenya mzima na wakamba pia in particular. Tuithiane. Yes. Maunduni ya. Yes. Karibu sana bwana Katethia. Thank you. Ina muvyano ndo akuke vinda kuthie lengi. Kabisa. Asante ni muvea mwithukisia wa Mutongo TV ni kwatia mwatinda nesa na kwa nita wa Onesmus Mudhama wa Kimatu kuma kuya kilome pandoweta wa Sultan Ahmud ninye gwithia ndiwania kivila cha muyumbe kiliombunge kiu cha kilome pamwe nangi ni asante. Aya karibu sana. Nindi nyo ndini na muthocha mwe yani vana Mutongo yitwasia ni ngwatanio ya mukamba tukija kaneta kwatania kamba othefala mai nindi otondo mwe wandi kulia museisia na otondo twinenete yulo waonena nyawa muthenyani wa umundi twinene yulo wa National Super Alliance nibo vikia bandu esaithia ndongo ni kushonena ndeto na kilomwe endo kusangala kwa kwake na ndio tuyikula nicho chetie thina ndino wangwatani ya NASA nondo twasi unyuva nini wangilina 17 atongo yao ndemeva mwe na indi tina vambiana ngusanisho na twasisia mwaka usu twende tuwangilina miongole na ile kwangelekani wa Mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no kwase no gitikibela cha president na no naisi wendo kwata mondo bao na kwase Raila na no kwasia na mipango ya mondo ma kukilio kwati wa enende kona nyaka nake tikibela cha usumbe nake Musalia Mudavadi the same case ndiambia na kuba na Kimilo yes. Nicho kietie thina cha ni thina walikile bangu atanio nino ya NASA Be ekana nasie kwambia ibindala NASA ya kwatanie mwaka ni wa 2017 nenda zya kivela Nairobi South na ndije kevela Nairobi South nitetheiwe na ibinda yito muno ndo akwithiwa
Ingwatanio ya ODM na NASA na ANC na Ford Kenya na siama ingi wapamana waipa. Lakini lao yoko pika bandu twina siathi kana rallies. Wethi ya ODM nitayo ni ukua mothe nyoke thia NASA nitatuitwe ODM yeyoka. So from the word go NASA ni ethiwe na mathina nondu andu ingi matetha matonyo manya, lakini ala tweta cia ivela ndu amanya kana NASA yo mbe ni nitayo ODM yeyoka nondu alangi no cia nita mai lesser partners nondu etha kwina rally wethia brand inite brandi we ODM kila bantu nitokie twekala nthina twazia nondu akwithwa Jubilee yetia kivela yeyoka no sio ukethia nitweka kindu kita zoning cheka sietha pandu bana pena tribe ya kumbingi bana ndo twese muno pa Kenya yu siasa niko thao kunwa kulingana na tribes yako ndo akwithi wa kia wa kamwene kana kamwene kira kaketika pala mundu wai atonya kana strong hold yake wethi ni twalilia twethia ni mundu wa waipa ni twatia mundu wa waipa na mundu wa NASA etha pala pandu fulani ni strong hold na akiakatiwa. Lakini twethe vinda ito munono ndo nengolika na twekalete vinda imwe South B ndia kindero kana paiye vinda ona jemwe tukazo sinda andu ma Jubilee nondo akwethiwa ithie votes situ tukakita ku split niungamite na chama cha Wiper ndo naze ninye na strong nondo ninokia namba ile na ndio kana namba ile kwa ina mundu wa ODM na kwa ina mundu wa Ford Kenya na kwa ina mundu wa ANC na mwengwana ndio kula isu ya kanisa ya combine hawa sietha siatie kivela cha NASA lakini sia split wa mundu wa Jubilee sela katikati kwa mathina ma NASA maina ambio munde mambe tene na nengi NASA you so far as I am concerned paipa ndo jiendete na ndipo na nduka megwengi katethia kwena na kimilo no kwa ya NASA mathina mambe tene ngiri ne 17 kwa oyu kufika balaba bikitwe wasisia NASA yo YIOVO kana no isitwa bwana Rastas nende kwa sekana mukamba waneni azembo inzao ya yenewe azo kangi still azenao buinzio ukaliambe yo mimanzo tuko yo manyabala uyotwe kuzomiona azikana nendo kutoa back to 2013 azikana madina ma squad NASA mambe yo 2013 uko thela kinaweza kudhitwa kwa ta 2017 ibnela twaina kinukitwa code nye uribona Rastas ina katika manao ma code makinukitwa kumya ABC windaya Isaac Hassan na akiwe mheshimiwa Kimilo Aweta ina chona ndo katika the squad twaina ndo kina Simbarati kina Otieno Kajwang and the like na wazia siogeza hidhia yo katika uko organize event kasi ya ukuza kwithia isi ya sikitigire ku become honda the ODM as a party na ukuza kwithia is so segregative for no good reason nende kwaze kana katika 2017 ndo kitwa kwa trake ndo kitwa NASA na NASA ndo kolo ya ziwe out of kubalana nundu bokiwe zaidi ya Kalonzo Musyoka mundu ita Mudavadi Wetangula Raila ibo kawa bikwa mekula ni yoi ethia itwekite mukataba wa mundu kuro Raila ongama na baluka uze kwithia wa support mundu ungi 2017 yo but we kata Raila still 2017 nungwazi iwe the chief torchbearer wa kinugito wa code ndakuyu ndiye katika backdoor na moka kinugito wa NASA na hiyo tunene omunde nazikana mwanasiasa numusoma physically ile ito body language wazingiwa musoma na maundu ala kunena and so forth na so far nazikana kinugito wa NASA kiuna na existent so wasienu kuona the one party is so pushy ina msukumo mwingi monopio naguza kuthita desperate na ni ODM in fact the issue ya NASA ikito force wa ODM as a party not was easier top cream ya leadership ya ODM kina Mbadi kina Sifuna these are the guys more koroga wanakoroga
owiyo tuna mundu kitwa Sakaja na Mudavadi me bandu beto anyeri o mande no chao no korogecho mono kile kumila na nazekana you so far actually nasa tulina kindu kitwa nasa pe kindu kitwa nasa ndio Mudavadi au kama kwazia we ila wangama mikutanoni asia nasa hawa na uzio ingi obanga kana o kwenda nitwo kwa bikio bandu weze kwithia ora Raila iwe kata ezi kwithia Raila anaziwe wadukiza na Kalonzo onena aje kana ai abiki bandu weze kwithia na Raila ikiara Raila akigwa akitio nasa ndio maanisha pabe na kaumwingi muno pio to when that narrative ene no drive na in drive na particular quarter nela according to my opinion ni ODM kwa na ODM ni athina munene na hiyo desperate with ya nasa i compact nundu yumenda ku hold with the ma hite ba side ya Jubilee nundu gwaji na ndo bigendo kiomba na rastas ko umye muiyo wa mutwe gakuya mondo no ye mutwe muno byuma na gakuya thamizi tuo ni wa muyozu wa wede kituo ni itia hebe ndo na tetheka nundu muyozu mo wa mutwe wa ilelo oilo kituoni uda na Jubilee so far politically ngwena you politically ndo aseka chama yusi ilisi baza muno kisiasa ndo siasa i proxies na ODM no ikusisia ithia yoto achezo ngalikwe yoto thiba na omeangu keza kwithia imalokite the system okay where do they go yes Wate bwana kateria ndiko kwa kubwana Onesimus o watu ina Onesimus yeli tumia Onesimus ya kutumia Kimilo tumia Kimilo tumia Onesimus nondo neelewa ngai watu wameka muthama tumia muthama alright kando mia muthama ndiko kwa kumuthama wethukiisia atongo yazwele yondo manena nikana wana monasa titayibo yivo yo na kitu athikwa mwandikithia basi ama twithia cietu ya nasa yovu ne chao ketie thina bana weza ile ndongo ino ni sio kusanya ngalekwe na ngalekwe bwana Erastus nienda kuutongo itina banini tusisi historia ya ngwatanio isi ya kisiasa ba Kenya nienda kuutonga itina mwakane wa 1990 nema niwo Kenya yakwatie mwanya wa kwithiwa na ciama mbingi multiparty na mwakane wa 2000 nitwethiwe na ngwatanio ya kisiasa yetawa NAK ila yakwatanitie Raila igakwatanya Kibaki igakwatanya Kaluki Wangilu na ila ngwatanio eno yakwatanie yite Kibila nundu pata munene wa kukwatana ngwatanio neno yai kusinda Moi unyuvanye nundu Moi ongametie na chama cha KANU Uhuru wa Kenyatta kou makwatana ni kenda maumi utongoi wa Moi ila mamini okwata utongoi ngwatanio yesu ni yakwie nundu moyo ila maandikite katika tiwa anduala mai katika ngwatanio yenu ndiatiwa nibethiwe batena wiki imwe yai katiwa MOU ni ati makwatianie kana mamine kosa kibila ki nimeubindwa katiba kandino na mayeki ya mwanya wa prime minister lakini ila katiba kambe yo bindwa malea kwiki ya mwanosu ku matilikana na ngwatanio si yakwa kuma bautoka ngwatanio ingi mwaka wa 2007 ila na ngwatanio ya NAK yakwie poka bethe wa Kibaki ethe wana PNU na ke Raila aso ya Pentagon ibinda ya utati wa katiba na yoyo okio so ya code pena Raila waina Ruto nangi ila Kibaki wasindie usakuani wa 2007 ngwatanio ya code yakwe kuma butoka usakuani wa 2013
pupethi wana ngwatanio cia kisiasa ile ila cia ina vina faina Jubilee na faina ino ingi ikuitwa twaina chama twaina ngwatanio ingi twaina ngwatanio ile mwaka wa 2013 ngwatanio ya Jubilee niyo yosie kivila 2013 na ngwatanio ya Raila yao sa kivila code exactly ila mali ile kukwata kivila ki ngwatanio yesu ni yakwile mwaka wa 2017 twaina ngwatanio ya Jubilee na ngwatanio ya NASA Avyo twaina chama cha Jubilee na ngwatanio ya NASA exactly ni mokie mo aisia maila sio veta Jubilee makitonga chama exactly thank you kwa wasisia historia isu ni kana ngwatanio cia kisiasa sisoba bwana sikwe niki kitumi ikusa ikolo yeba kunenda kukabana sana kila kiwa ngwatanio cia kisiasa nikwithwa kiru chambe andwa maithia makwatanite nikwithwa nimeuganite lakini nundu wa kulingana na kuelewa kwako kila mundu ena wendi wake na ela wendi wake wale akuyania ila ngwatanio yekwa kila kingi chu wa ngwatanio yi ni kulea kwitha na wikiku ila umakwatana muyuka muyandikania kana tukeko na nona na wile akwikwa ula wikiku uya nenda kunenga mfano ila NASA masindiwe ni Jubilee na Raila na Kalonzo na Mudavadi na Wetangula mekalandi maasia idini ide tusindio sapwani na maasia netu udhi kuwapisha Raila mabika mutu nanola wakuthi kuwapisha Kalonzo Musalia Wetangula na Isaac Ruto mayaibo Raila iweka kuonania payai na wegwano katikati wo na ngusanisi siambe yebo kugana na ngusanisi siambe etina wa usakwani nundu kulingana na woni wakwa Raila ne wewie andwa mateneka kila cha ilite na monemo ngine monie na ke Raila ndane ka kila cha ilite nundu eka kindu kinyume na katiba hati yao thank you bwana Onesimus yes wata kwithukicia moneni ma atongo yange twina mubano kwa woni waku no wakutulwa mutindini wa ngwatanio ya NASA nundu wasita kateria asia ODM ni mothina nye kila ndoja kwasia ni kana ciama ingi citha cieno valuku kana ciena nundu wa kwithiwa power ikita ngrambiwa na for your information ivinda ila Raila waenda kuapishwa alndwa langi ma NASA maya wano no kuapishwa lakini mabingi zoe ya masa ama ina manyani sasi anata ila maile topic kabuni kenda with Raila waapishwa lakini nake kiwa hakuna niki nikenda attract attention ya Uhuru nongi kana Uhuru no ronyo mukwata kamwingi abantu ngoko kie kwethe na kindu kita handshake nundu ataro leader mundu wa mbe ula wali withiwe na handshake ni Raila na Uhuru etha ni our party leader Stephen Kalonzo Musyoka cia uketina Wetangula na Mudavadi cia uketina mati kwa uno nasi Raila etha gisiasa embe wa ndwalangi na jona aisemba mbe nundu wa kwithiwa i siasa we nenda kana siasa ni kindu kisiawa munduni na be siasa ila cia kwibundisia nundu wa kwithiwa ni wona kana utinda na andu makona siasa kwa hiyo Raila no nasi mbe ni mwana siasa mukomau na umwe wekalete ndia kamanya kana power ikitangrambiwa kwanda kwithiwa na handshake ila for your information handshake ino nye from the word God na isi paikindu paibandu endete nundu wa kwithiwa Raila osiwe ni Uhuru atumite ila 48 laws of power ya kwazia divide and rule ando tengania Ruto na Raila withenu
Payo mo wao no kwela kila kiende. Raila ila imona dia temwe. Ruto hayana dia temwe lakini na imwe. Na ni aseme imwe ndo watoto ndilia kila kinethi we baki amba kendo ke president no nesi. Payo mutanyo no mwe we president. Ugetekelia mundu akonika bedroom kwaku. Akune we bedroom kwaku wepo. Tikira ni wazi ndo ke siasa. Nasia power igitangrambewa. Payo binda mutanyo no mwe ukekala ndu ukote power wewe nino. That's why wona ni president ya sinda ainewa obyo. Age wayu ligakaone. Nondo akwethe na chao. Mundo wa ndo ko kambe wake. Akabira na kando ndo ko na namba ibo netwa na kings ni mai allowed ko wana ni moa. Nike na maende na kwathana mena mungu. Kwa andama nasa. No nasi ni machenga wa muno ni Raila na kila ndo nyoweta. Ela ni mundu cha Stephen Kalonzo muzio kando muno ithie tengemeo kamba. Na tengemeo kamba ni kwasia. Ngatuye ka Stephen Kalonzo wa muzio ka omonde. Namba kana Raila. Ndicho kandia kana Mudavadi. Na ndicho kandia kana Wetangula. Ndima the plan B. Nondo akwethi wanu withe na mo kele kiatia misio na maitumba ndi. Yune binda usio the drawing board. Wasi ati nitwithite tuibanga kuatha baya lakini okele binda. Fa kuzo jota tiaga kando. No ni manda bandu bangi. Ukethia. Mimi no nija ngona kana no tiaga ba. Palato kwenda. Yule nasi unasia wali ndio mundu pena mutongo yumo we na binya ono kwetu asla. Nondo akwetho wa Ruto no dikete andoni bio. Na Ruto andikete andoni bio. Kalonzo netwese nesakikana ni wethitwe eyo ni record ya sia ndeso twa wimba na takwara nake. Lakini na mugamba aza mwana enda boy. Nyo mundu katwa mutavia ni muya. Mutavia they are winning team. And if you cannot beat them, join them. Nikenda musinda imwe. Nito na kwaswa na kana okay they are personalizewa but that is the point. Nondo mundu warato lilia kila kinethi wekiamba kinambio tuma statement kwa Raila na Raila ni muhimu nobyo. Nondo ni wonie be mambe Asia ando ama Jubilee ni mambe otuchego ni mambe otuchego ni mekale ndia arengo mona pa ina handshake. But ndicho kainge njasa handshake no ina atedisi lakini ate yangale kwemwe yana ko yako kwetwa Kisumu. Nondo mwaka muthabi na atembeye Kisumu. Na lelo sia Kisumu iwa lelo sia ko kwito kamba. Kono la kwe madena malelo no kamba. Twambie no kamba kwito amboni. Mutumia omwe na ndio rajaganiza yake baba ndo wera kiliungi. Nambia aendie mazako na mazako ekala yako no yana langi. Na mutumia la amukonia yana langi amukonia ende kwa wewe amboni. Amukonia wango liundike. Amweje andimamboni ndake wona bayo onde ne momokayo. Nondo akwetho lelo situ yekata. Iye zeleka. Na ile kwezileka nondo akwetho otongo ni muthoku. Kuba baya yulo. Nondo na rajaze Raila hata Kisumu wetha lelo nenzio. Nondo ni kuilonjo wa port Kisumu. Development ila inato iwe Kisumu. Nembi ngebi ho Raila wanu na tethekieta chao. Nondo akwetho andu make ni mana tethekie. Nondo la we leader, ila we mutongo yi. Kindu kila ki very key as a leader. Na kito nyo tuma osindwa ni your opponents. Nikulea ku empower andu maku. Lilo ka empower andu maku wethi wo kila kwacha wasia uwi. Okaiba mugwete mathoka na kina mathoka ima uye. Maiya nondo akwetho nwe kiata. No ama empower. Ko mimi kila point ezu ya chitiro ke baya kwa NASA. Ni ukoleti ni bayo ni chama kibo kona no wetie chenga buza ile ni bwato longana. Nyani no wetie na zela ila yo wetie chenga katika NASA. Yo zela ayo muhimu. NASA aina right ya kuota nondo akwetho siasa about interest. Wona mwanzako no comment usemba ukoza mwanya oni opportunity nazemba mindirabu babe huru. Nijoka ina development being ngale wazia Nyanza. Projects ngale wazia Nyanza. Nondo akwetho Raila niwe kim beneficiary katika handshake. All right. Yes. Ni movia muno. Nendi na kumwendo musesia na oli kende no nena nia namba sia simu siva ukioni masama simu mavika ila tweso vingu wa simu
Kona simu yaku na withe cia wa TV kana we mute wa nini we sethia ni twegwa na urutabia wita wata na umite vano yete woni waku kwa mitu kinondo andu arama wako na asimu ni aingi na nega kumwala ati kwitene andu masi munondo be bandu pesa akokolanya lakini umundi ni situye kolanya ma utumani mugufeni ili 3 imwe 5 ili 3 imwe 5 na vainde vi na indi kwa Facebook ni Mutongoi TV na kwa YouTube ni Mutongoi TV official na nako yakana tu live ndeni wa Facebook na ndeni wa YouTube na indi andu ma Twitter @Mutongoi TV ke Aterastas kidogo kisio kwa kubana katedia nikenda tuthikula kwi asiaisia wasisia atongeano manasa kwangeleka nyo musali ya Mudavadi nithi twa kwebinda ona kwi iyo ni waise engale wasianyeri ni waise kana haina wiki kundeni wa na wanasa na walasia pe kabinda moyumbe wa Mavoko mheshimiwa Patrick Makau wanene yake cha mpesa ayase kana ODM ni makonete chenga ni egiata ya sia mino ingembesa hawasia pia weza ile ya Mutongo na agawa wipa pia Kalonzo Musyoka ndakumila nesa kino ya sia pana kendo kicha nasa babe na nolika na binda inga izie I'll be the most stupid person to support for the second time to support Raila for the second time twini na kicha besa bwana Kateria no with the nature kini kana wambeyo wa kutolonga na kwa nasa bwana Rastas wizi nenda kwithia ni too much proverbial na mundu kwitwa Yesu unawezekana katika Africa one of renowned African no abikie bandu though because it akumana umana azekana if you have to swallow a knife you must measure the size of your harness kauni na kaloko akikamba ikaro wazwa na lakini na tu nazekana kumya point yako yu nukipu kwa kubono ukite nazekana siasa ni series of betrayals do ile utina ukuya ai bwana Katethia nudhaukie bwana Katethia irati ya bwana nake ai nangai wabikabana nga anikeuka kin Twitter with a crying baby don't is up mount forever while you seek the solution yes ODM mozie kamuntu mazalondo yo meange mo no madenge reneza lakini mo mena kai mena denge ya meza neza hiyo kibato ODM kwa yakini kamuntu ka uba yeye na we bandu mama na ile ara mbebe ni make na maza na kamuntu nakata you mundu wa Kalonzo at the squad mailo tina makuya bakwaze kana itwa arushiwe na mbesa nesi ione ODM that is nonsense no no siasa mpaka we fighter you must be a fighter in a society wazia society kido support mundula courageous kama mundula kuwe kana eno kumu unuko bwana Raila mwananchi yangu ne akura 2017 mundu onze akunea Katethia kura eze kana mundu imutongo na mundu courageous ona kamu ya lakini utonya be kila siasa be courage za yes siasa for example nigilizi ongozo ma katika Facebook naona Kalonzo Musyoka updated azia South Sudan lakini na mwidhukize numbene na ndhukize nimwe tafadhali kiliku ya mundu wa Kalonzo au South Sudan kana Kalonzo kana South Sudan mundu wa Ruto ende no siasa na kuete machinery make on board nundu wa 2022 nundu ikiye tuna invariably 2 months to election na be pinta nundu events lazima impinge monopio so mundu wa Kalonzo no mbandu wetu South Sudan ndio 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 mai South Sudan na gwikiwa kwa na ngasafrakili azuba nduma safrakili na team ndio ndo ndio nduma no ke bamusi already ndo again ndo vindo wengi unoni naze tutayo watu unenea nduma presidential visit katika Ukamba na unoni ile ingine kikie na katika mia ndo na kuingia kiwanza kimia yacho ya na katika malala ni friend here bwana Kimilo ni bwana kila bandu kwa mrado Robert Green ni mwenende monopio na kwa some of these rules wanna see they are stipulated these philosophers see they are sia ukweli na wewe
you caught attention at all cost. And you saw undu Raila okie mzima. Yeah. Basi na ngakona aendea likitu but Raila hemo na yuko. Na yuko kito steal the show. Yeah. You the media mu report mwe anzia nake na Raila yobo naanza kudina atie mundu kutwa mutongo wa chama chawe azo mzioka muno. Naweza kwithia no wazekana ona ku update azia na mundu kwitwa Uhuru Muigai Kenyatta kaluke ngilo and other leaders. That or recognize mundu kwitwa Raila. But now this is a bitter pill. Kana yu Kalonzo mpaka yu yeno kwenda kivila na kwenda weze kwithia kina ya liga siasa inesa. No mpaka nake amanye ukota attention at all cost. Ai bandu wetu Nyeri ai Kisumu akina ukota attention at all cost. Lakini kuya kwezo tuteje na kamba. Alright. Ndio kweza. Na ndi. Haiwezekani. Ni kwa neno asonge akauneza kauka mbesa. Yes. Inaondo kaune woke thito mayasia kana ODM ni ama kunichenga. Ndiko kwa bwana Muthama ODM ya hasia ona go ikaya mbesa iba hili na nondo timu ithukithia Sifuna hasia ni mo masindi bilela mbingi ta ODM ndino wangu atinena nasa tu asisema governor tu asisema MPs ma MCAs wona ki ni choke mo cha tumiswe atongo yange mathata muno na kwa semo aje ni mo kuna chenga ni ODM Erastus ila ngwata ni usiethiwa ni kwithia na MOU na MOU ila yaivo kati wa principles isia NASA ya kana nundu NASA niyo yina MP sala ingi pesa isia political parties makakwata 50% na 50% iya anwa ni cia maingi ku maya ile kwitha mosie mali yonde maketungi ya meoka makalia kutala cia maingi nundu sivo na mayemwi maite kibila na kake kibila kini mosie withia Kalonzo paina share yake paina kura siete ni Kalonzo pale kwitha paina kura siete ni Wetangula pale kwitha paina kura siete ni Musalia lakini yu ODM kosa besa isionde yiyumbie diko na wisio na kuune kutula kila maile yani ito mabinda maingi usini wotongo ila tunago Kenya wa mundu ayuka imukenga kana ngilasi yeno ni yenyu nenga ikura ngilasi yeno mwana ikula ni yenyu lakini onza ikula ila ngilasi ayosa ibithe mongo utongo ngokora naki ni chanangite utongo iwande itu nundu ando ingi ila mekwiti ibila mekenga mwene ndi ngakwika ngakwakia balabala ngakwete kiwu lakini onza kibila kila weye mwana mwene ndi akamwika ticho mwika eka the opposite ku kinicho chanangite NASA kwithia pate wikiku katikati wa member alama tongo isi cia maila isogetie umungani ku yo ODM ni anangite na niikite makosa na ku mekite kikuonania ona banini value yotongo nundu ila woka wakenga mundu wakenga mwenendi nundu watongo ya matongo isi yenendi kuno wakengola mwenendi wa Kenya twende ya notongo yu wokengana bakendi aya ndi Muthama yes we kulesu twende ya notongo wokengana bakendi bokwatia bau thank you Mondo museisia na kunienda kwa mboso motumadi maku nondo niona motumadi ni maingi view ile itatu kenda imwe itano motumadi mokite kuka na any director ino mwambi andu masimo ni bingwa simo in the next few minutes kana teka mbozo siogete andu masimo ithe umwe ready namba cia simo save ukio ni bena ya Airtel na ya Safaricom na wiko na simo twaze tweleanwe the cia TV mute kana mute nikenda ise yani twegwa na unda byo weva na wende kolola kana wita wata na wisi wakaingi unenge woni wakiulwa kitu nene ya muthenyani wa umundi uno asia NASA ni yakwie na Kalonzo au ngameta mundume kwite kivila kicha usumbe kivila chosa wa ni ngumba utikuonia andu we muu kana we wa muwo ki ni cha Kaisali Elijah engale kwa sia machinery haya ni muvia muno Mutongo TV ziko adhiriva Kalonzo alike kwa Ruto atwike vice na akamba tuyekana na yege no manawe niki Kalonzo otinde ya atia Raila alright naende
nenge twituma otumani twizie tutumia loka nenge kweleka saingi Catherine Mutesia nithikise Mutongo TV nikithio kwa Machakos na Sambure Kalonzo should join UDA cause it is a political party which has a potential to win for the incoming elections. Na hindi asuni mawoni mwene ndi usuni Catherine Mutesia na hindi unge asia ati we kethi Atongoi asumuno Raila niwe muthuku ni mwagetho no zacia Raila niwe muthuku nasa NIYAKWIE tene ni Faith Kavata from Kalawani Kamwenzi village. Haya ongena yake asia nasa ilikufa kitambo ni Kanuri wa Kenyua from Kerugoya Kirinyaga County. Asante sana kwa maoni yako. Haya nienda soma motoma ni meana atatu nigenda tuose simu nasa YIOVO kwani kwa utamewa wenako usu ya nasa YIOVO andona oreje niwe woni wa gutone ngenda yamo no by the way tutabie sito yaku mundu 0768 ya 320 tutabie sito yaku itawata ende ungibaya asia hai Mutongo TV Ikumbi Ya Siasa nyie mwene niona nasa yukite kuthala Nondo Atongo imayo kila mundu enda kivila cha usumbe lakini nitukwatia Kalonzo nondo nitukwatia Kalonzo nondo tuyanasa iko imara kwa uitwe inamba kumanya ugo ninye Robert Mutua Munyasya kuma loa yata Kitui County ndi usuandilikanye bebi na Kalonzo aise kana mimi weta Musalia na Raila bila kusema Raila nasa imekwisha nasa haijakwisha kwa hivyo wenda nasa iko shida ya Ukambani si Raila shida ni nyinyi viongozi wa Ukambani endo sina naweta esito yake no esine motumanya la menyu wende no tumana ndi maingivyo asino motumani mandu komi ala na soma na yune enda kwamba kwa sando masimu na momekone tamati wetina ku director nengelele simu toza simu tiana itano aya nenga simu yuko na simu ni simu namba za simu save kione kwa ko director do nengele simu. Hello Mutongo TV. Aha na ndi twasya uyo kuna simu the se wasya wa TV yakunike ndo se yani twebwa na wenda bye ya ku umeteva na ende uyate woni waku yulwa kitu ende none nse yulwa ngwata ni wakiuteti ya nasa tondo wedugese Atongoi baande mayele sema woni moyo lo wakeu ondo balama thina maumie kowe na guoni waku ni weva yu ando masimo tuke kwenyu twithukiane sina twikwatiania mwete mawoni menyu. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi TV. Hello. Twinena na ukuma va. Hello. Twinena nao. Hello. Aya kako yithukisa TV ni twose onge. Aha. Hello Mutongo TV. Hello. Twinena nao. Hello. Twinena nao. Hello. Aye director ozaka taithukisa TV ni naitheka. Aye we TV ni tilosu we tonge. Hello Mutongo TV. Azija ndo mazi bwo. Neza to iwe. Mwatindara. Twatinda neza to iwe. Neza jileke mandi kama na kagambo. Karibu sana. Na ni achai. Ni ajaga na tajia uko lakini wajewe ni mbugu za jimoni ngezi na nemo. Mbona to gwewa? Na tajia uko na Atongo yana ngoma ina gwepi ya matono tajia na tajia uko kana ya tajia. Aya ni muvya muno. Aya ete ongi. Hello Mutongoi. Twinena nao. Hello twinena nao. Ni to gwewa. Ni to gwewa. Twinena nao. Ongelanga wasya. Okay. Osu yo kwati yani Madam Loise. Eto woni waku tafadhali. Why? Bube na kathina director nengelele onge. Hello Mutongoi. Hello. Hello Mutongoi.
Hello. Hello. Twinena nao. Ayo. Hello. Ine to wewa. Niku kai. Naindi. Ine ngokwewa. Hello. Ende ya weta wata. We. Director mbea ndombi gukukwasia thina wa simu wiva kwa andu ma simu ni tuciukiria kwa nyonda tikamuthu ciukite kana mbosomanga motumani bano angima SMS NASA broke to One Kenya Alliance bethusu no wete kindu cha One Kenya Alliance twaciukiria ithana bia bala be kimilo ambo tabia hii NASA niyo yokie One Kenya Alliance no twacicara ila nde One Kenya Alliance but kwena no ya NASA no yaendie kwa One Kenya Alliance Kalonzo atesa akamba kavaruto ni Rajab. Aha. NASA ndiagwa atongo inimo makwie ni Charles Ndolo kuma embakasi. Azema makwie ni kote azeki politically. Yes. Ayi mutongo TV ni Anthony kuma Kerigoya Kirinyaga Kalonzo akwatana na Ruto. Aha. Emovea nondo awone wako ni Alex NASA YIOVO niva Loitoktok. Uzo aze NASA YIOVO kabisa engale kwa Loitoktok. Tavya Honorable Kalonzo twivange na UDA Jackson Mwangangi mawe mboni MP aspirant 2022 aya ni muvya muno mundu Jackson NASA NIYAKWIE Kalonzo asimame kama mwanaume ni Justice Kalela nikiwa hapa Nairobi Isili NASA is at ICU ndona wete sito yaku Kalonzo kalea chene mwa aya ende kande some wa muthene kana twende na kilungu mutongo TV Biblia ya asia ati ula ukwenda unene athambi alangi mao na uuru asia 2022 osumbe tiwa ekoyo kana nande nundu asuma tongo esi miaka 59 Daniel Chalo miumboni aya nikwate mwethukesia enendi suno timawoni mawa mawoni maenendi Kemilo yes. Vau kwa One Kenya Alliance na NASA kwa na mwene ndio mwe asia kana NASA niyo yalikile na One Kenya Alliance but Raila ndende no One Kenya Alliance no say NASA ni okay at registered party by itself One Kenya Alliance ni kindu meka lilonde mane no nduti uneno baye to One Kenya Alliance ila itende na nguye mwenye kuonye kana be chama kitao One Kenya Alliance ni woni mai na guo kana no mese ubige binda imo makakwata na nikendo kevia ni mama na kila but kivela nacho it's about numbers nesilia ibindaela oro apata ni na Ruto pe mana harakati umwe kana ya mana harakati umwe weta mutai ngunyi ngunyi ansita titan of numbers alijam andwala me ukuna kula lifwale na lame ukuna kula central delana asiuna asia wadile kuito kamba kula sito takamba ibika milioni ile itabika milioni ile president asinda na kula saidi wa milioni 3 Mwanza walija kunduta western mena kula milioni 3 lakini namo maine na ngwata ndio umundu nye kila nitonyo wesa kana ndonyo tabia mbaya mugamba nikenda tikwate kibela cho sumbi wandino toilet okwate na nando alamena numbers nikenda withie nitwakwata kibela kile anola mena numbers niwe ngandwa ingiba nimekwea Kalonzo alike katika UDA izini mawoni ododo na kwani na woni wa umwe ethani batonyeka nikabagwe kwatla ngale ya UDA nondo 2022 na nezi katika kaingite kaleo babe katika Mutongo TV tiko be notes that's na kweli mwato itawajene nondo akwethiwa naisie uhuru Mwengai Kenyatta ndamena nete na Ruto ndatikonembwe magite toto umbekio kisabuke kaumboa na tio ndo usenya ndo akwethiwa yela makampeni ya uhuru asasia wewe yako ya uhuru 10 ya Ruto 10 kindu kiu ndigwesilia tachoke tobendo kokiobo kila kingine na isia kana yela mutongoi onoka 10 ani sio tongoi no ndia ya mondola utonya kana unote uka mwosi ya mangi amino kwata kibela
pe mundu tonyo kukwata kivela akakosea mangi umundu wakije Jacob Zuma eba embele nondo akwethe wa president no unalikile no nechara no na mose ye mangi ko ira mtu Kenya no amba ndityo kadije cho kivela kikaenda Raila mundu kona banga ye banise na iwa abinye ndino netweza kana iwa design akakwata kabinjiwe bindaza netweza kana pe binda kwanza na Kisumo ko iwando ingepyo ne order ya Kenyatta maendele makamukima matumbe Kisumo maongozeto ni Jaramogi nando mawa na kindu kiu kiya uma akili ni anzalua na kita uma akili ni anzalua ni bongwasa uhuru kunenga Raila Odongoi ni 0%. Chances ya uhuru kuya Raila niwe na nenga nati ya ndino ututongozi baikato nondo akwethwa ekaleta ndu ni wezi pale tabirizie mutumio no kenda wezi wa abirizie mundu ndwe zomu ya bandu nondo akwethwa ni obanga yende eye ibanisie kwa mundu lawe bakume kwata kivela cho president ti Ruto okay na kwa nyekela ndo za kwanza mbaya amo kama ndo akwethwa mali vale mena kula binge tegeye ungamo no to kwata kivela kwa serikali tende ndo tende vinda ya sana kwa watu tende vinda ya sana ndicho kona kuito kwena mathina maingi betu ndicho kona wali ko kamba welia youth yinge tili andika ndilo mandikile ndisaka no ni base kwa kazi ilobi so ngwana andika kwa kazi ilobi banane na oke koyo esino language le na tumia kuno ndo kwetwa eko ni mo kieme kana ilobi na mona kana ba kwa kazi ba kindu na mandika mandisa kwa mbo onde na mandisa kwa onde mano kamona nake songo niwambie oti chakamba via kamba mamo tilamotwe kwate ya buke bana kivilo ndiko kwa kumana katethia tio bana sana wasisia kwangeleka nyo mathiko ni mheshimiwa murutia Kalembe wahandile kuya Kibwezi nitonie mundu we Raila na mundu we Kalonzo undu manenie masia mayesoko sana maneni wetu na charity ngelo lani gavana wa county akitu kwa sekana aumya mwiba mwemo kwatana mukaba lochwa ne mondozu ulama aweta mheshimiwa Ruto na yu Raila ongama sema naeza kwa sana Kalonzo na gayo ngama yazi hata nimese munaona na Raila indi Kalonzo au mavau adhiba hando bangi asia wende soko kwata mundu ndeso kwata mbau mundu swingi yakeli na Raila adhiba ngo Mombasa asia wanabweka wese ile indongo isi bamwe jukwani emwe nisionena na wasio omwe na indi sio umala yambe yakwikata kukimana nicho kithana thina nicho kethie thina ba perasa zenda kwa sekana ukwa bezi ndubange utina ngwera sitwa political proxies kana ni ukao kwebithelwa kisiasa uisaithia kila anainjimene ticho na katika mathiko ni mamuluro Kalembe dile wasisia dikindu chae pre-planned kagindu cha planitwe ombeni nibwa uko mundu wa Raila tikana kisiasa mundu wa Raila Odinga tikana ko mundu obanga mathabu make ba kisiasa Kenya yele kwithia ezikana we mundu wa Raila Amolo Odinga dunu no tawika katika boxing ring na wina opponent yula mukitanake yukindu chambe tha mundu zuwa mu face wale kwithia wezekana mundu no kuno technical knockout ugeithia oniro geza kwithia kawiwa thala no zi Raila wale kwithia mwizo wete muno na katika mathiko ni azuma Kalembe azieneza mundu gwitwa Ngilo na kibudi kia kukenena mundu gwitwa Ngilo ya proxy ya Raila uzi Raila uzi wazee wa Raila na ukweli hizi ni la penetrative power katika kisiasa uliza idea you know we force katika a gathering no kaza kwithia niwe a talk of the day lakini yuko tu asia ilo kwa mwana india wazia Kalonzo achone uko beke kingi uko nendo muthesia ni mweke nukila kwa naika ni ukiona hata uliza idea na tactics ya muthembozu no uko twibo muno pio uwe education ni wakateria uko kindu kila atieli endo machinery 1 2 become practical na zindo hizo zike ya no yale kuja no hiyo bano ta Rift Valley katika ochari fulani unakuja Kalembe dile na pull up a particular move akita ku hone up the function even though they are tongo yangi lakini ake bulldoze
uko power yo sawabinya duiza kwazia ai nundu ngania nongwa no kwenda ni support kana yona ngania no abikyo bandu okeza kwithia ai wani support peke ndukita u unaona zizia baki ya Raila ba umite katika ile tuita duo Nyanza wazizia no in very almost like 2 million akamba to in very like 1.8 million so ka difference no kanini ikadini monopio duke leo tu mundu ai kama intimidated number 2 nikido shift kidogo ni bandu beta wa Kiamba wazizi ya Kiamba undu inarokitu kuna zizi wethi ya babe na ile tutakati through competition uza kwithia ba bami makwara ile ngingo kwa ngingo and mail eternity na wazizia kwa kube wethia kana kumundu gwetwa William Ruto not a walk mono not a walk na yu ilo kuna mwenenze kuna simu ya Asia Kalonzo nanjo ina huda ukwa by design yani very direct very direct ata ndu mwana wanzu kwa ezizia mundu guro Ruto ta mundu ta candidate a position ite ta mundu akwite kibile cho president ngo urezi na kwetha wekinu mwenenze anengete ndaya imundu courageous mundu akuungamana msimamo na aje kana ukwani ndomi ningwenda kindu ki na kindu kindu kitu kigamo na kindu mwitelie ero ndo okiti wa kibato icho kula yu tunene akula yu nyamuisu yes so no bali kulikudia ukuza kudia no uwe position ta candidate ukuje kivile cha president ndo kindu ndio president tikindu kidha cha rais tikibela kinini nondo utongoze Kenya na apart from utongoze Kenya we katika international community yes. We part of international community na ukethia manganda angi akina Museveni uko aze katika East Africa na ya kwanza uko ni mimi kusema huko yuko kwithia yu ula kauona wiloko uajoka tuika international yes. Na ndio zoda kauzu ai kwaze mundu wa Mungu you must play rough. All right. Yes. You must play rough. Nukita kwa kubana muthama. Pe kiuka katethia wo miliana necho ngwenda kwa kule. Kiucha kana uneni ula we wa Charity ngilo baya we uneni wa Raila. Na hindi tuyosa senator wa county ya Kitui mheshimiwa Enoch Kiyo. Na akitu inena na Kevin ingi 1-on-1 ovaka memenika Mutongo TV ndino amavu maitu. Nuhise kana Charity ngilo nuwe ukusukumia mheshimiwa Raila kula kuyakamba. Kendo kiuona wakise wana pepe na teto siagu bana Erastus nuisi Kalonzo akamba ni wa matamia kana ni wa mona ta Mutongo iwo kwa sia ngilu nukusukumia akamba kula kwa Raila diko na tawo na niwisi undutwa weta ini siasa nundu Mutongo yuko twangilu pekila ukwenda katika ngwata niwesu nukwenda kindu na nukwenda ku remain irrelevant katika national arena kuno ngina oneke aiweta maundu me kuhusu siasa sia national kudi kuona any influence ya mama Charity Gilo kwithiwa aitu kana no asikumia kamba kula kwa Raila na kindu kingi pia akamba maitu masisia Kalonzo witu asupported Raila kele na yu na wamwe no ne wi aikulia ti nye ni supported mutumia okele ndo nakwitha ni mutundu wata nisio kingi ni musupport nundu oyu asia Kalonzo okitorita siasa we akauma ate tuteza kuona matunda mautongo wake musumbe kundi kuona kanande tosia mama no itwike nisi ulicha mukamba sisi osiageta muteti we isu siageta muteti na kidogo tu nundu wakwitha no kwendo remain katika irrelevant this relevant ito kwenda kukala irrelevant katika national politics no kwenda kuoneka active nundu no kwenda in case so form wa coalition ito na kumela serikali hata lwendeni ku idhi akamba ni twailite kuiungamia na twaiungamia tuyasia
tuenda utongoi tuenda usumbi tuikala tutia usumbi ni bakende haya kakati beke doge na wasongi abone kana tete bala beke bwe mwana Kimilo bebe pointa bwana muthama agito make anegwa ya ngita bandu isi danuzeo gwa werasia mundu gutwa mama kana ngilo kana wendethia na uziano mundu gwitwa Raila wize itweze ngilo la historia yake na mundu Raila itumise na banda serikali aziki tazikana siasa ukuta za siasa hizi ya mundu no mpaka umezie muno pyo mwana siasa ano mpaka weze we ready kutulwa ngo ano mpaka weze we ready kunyaniwa ota Yesu olondo ina mundu gwitwa mwanzo ita ready Judas Iscariot. Nenda kana gilo so wazizi hata visit ya mundu gutwa Raila katika Ukamba video na kitakati au kukangwa project mirade no withie mundu gutwa yu katika na siasa la meba maneba no la technical round kwithia anesi Raila ukapa president Uhuru yes ta mwana siasa omukoma apart from Kalonzo omwanasiza mukoma oundo anena omwanasiza mukoma Ukamba no definitely ngilo pe mundu ngire kila bwa tonya kwitha ai ingilo definitely kwate bwana Kimilo na wesonge wakiutwa ende no nene chucha Raila kusukumi Ukamba ni ngilo wasisa bena uwo kana nonge wazi yakiote pekino nenda ndiweta nasia kana pekino wita tyranny of numbers walija ba Ukamba kwito nasia kana kula sito hivi tukethia mundu akatwika president nondo akwethiwa kamwene kaikathela kala keta muzungu ethnicity na kamwene katakathela no nginya kwarene na andu angi kenda withie ni woza kivila ngilo no ndia dia kona ithie tambaite kaungamate ithioka tiyoza kivila cho president yungilo azugumea Raila babe Kalonzo nondo akwethiwa waenda ba ya Nyanza pena kula mbingi waenda ba Western ni stronghold mbato ya Raila na pena kula mbingi etha yenda nongi kana Kalonzo no kwatana na Raila ukethia kana ni twakwata kivila cho president now the key thing here is kwethwa in the government twezilikalini na nesilia president na deputy matukano takenduke bwe nondo kenduke apeni akagwa and God forbid ola wethwe president deputy atweka os ateke over automatically akitagwa kuapishwa na yetu chonete kithiwa mangava na metwa ukota deputy wake okay kaka wathukanu nondo tene kwa bwa kwa katibe lengi kana vice president ilo kwati ya 19 days nikenda ndi kwethiwa na elections you kila kana kindu kila ki pani Akamba toliga izilikaleni na toliga izilikaleni lazima twene pala pena ukube wa ukwata serikali twigande ukwata na kabila sina kula itafika milioni ile sina kula milioni umwe na na milioni ile tika zinda milioni 3 nasi alivutuvale pena kula mbinge na walivya Ruto na support mpaka ya Mount Kenya kwa kula sia Mount Kenya akate manga ose maybe 50% na hito twamongela hizi hito na Kalonzo yethe deputy president tulika serikali na kamba tuyende na utetheka siana zito ziyekwata mambo ya serikali ta deputy ndio tutiketa deputy not the key thing here ni kwetha tu in the government na kwetha tu in the government alikaba uta deputy maybe Ruto ayuma no tonyo kwasiaje akaine mutongie kwoko so ivye tonga matamba iba imuthenya no mo tukatwika tukoza kivela chose Kalonzo sorry katethia we asia no yokile kwoko kabisa bwana rasta you see bebe kindu ngenda weta wana kana you see katika siasa dukita kwibilitu nikuya oyu mheshimiwa huwezi kivila Nairobi na ni ponjingwe ndo wera is a fact anybody kivila Nairobi ponjingwe ndo wera ya fact kana dimwezi barastas bandu benza luo imwe katika gathering yani with ya mkutano sitawanja luo na hivi minority katika that gathering niki kevya jaluzu ikita ukurai fall na yasi kana nondo ni minority ba ai diukilia wasia ba kwa uno mpaka you need the subservient kana uze kwithia yani ni ka weekly katika this gathering uze kaanza luzu ni za kozwa na uitoi mundu
Lakini wiza kwa they do like 5 katika gathering. Zia kilo hapo. Hupo ndizi nya mheshimiwa nyingi vile kanayo. Ai kana mukamba always no mbake thia iwe atio mundu ewetina. No, it's not about but we don't to the numbers. No. To the numbers it's about numbers. You can do na numbers unaunga mau kakalugaza sio. Ngukange. Ndo adhinizitela heba ndeta kitu yake. The point is kama ni point yesu. Kuelezea kwa nazimuba. Aze kana nasa ai tia atongo yumakwie na kwa ndo mwe yuke tika kinukia kwazia kama no mpaka imedhi mesa msavini naze yu atongo yumaku nundu akamena numbers yenda kumba naziomba do ziombe the way then the rest should follow. You must follow. No wazia ora Kisii for example wa Nairobi atwe with ya like Kisii nika community kanini vile pigi mnopio MCS MPs lakini akama we are so many katika Nairobi lakini ukiza kuja Pole shot. Yes. What is the problem? Nondo akwenda mukamba mwene ndama maana make vela. Na niona asela songo na likile ba ilobi akamba imana aterekia akamba ile. Na nyandie tia kivela ilobi na amea kaini mrela mukona na kwata kivela. Ethani mbasa rizuke ya ni beba akamba. Kama the point. But now you can't beat them. Join them so that you be in the winning team. Aya modamo ya tia point nezo. Kindu kingi tukosete hivi akamba na kiuto thini. Katika namba 6 ni ngwatanio. Keka atongoi ithi atongoi mokamba ni tuikalandi na tukatungiania andu maito. Tukekia kura situ chondoni kimwe. Withia tina wasia tiasia ona withia manyowani ona kura situ ukethia mnome kuka nikithi kilebinda nithi tuenda hapo tukakwata na moni kenda tukwate usunde. Nikithi tutatungiania kura situ chondoni. Evinda ila Kalonzo wetie kibela cho president ndapi chakula milioni umwe na kamba mamunengi yonde. Akamba la mahokile maka vote nondo wa registered voters yenda au vote yonde ni percentage fulani yenda ya bika 1 million na nengi we mokamba wonde kuke milioni atongo ya meto makwata na bai kamba ni at the moment you know tudikile itandade tisia nikenda with the 29 numbers sia kuungamia mundu akatwiko president but omonde ono maundu mabwa tuyamba what president idie it's a fact mundu aleka netikile lakini it's a fact. Aya bwana muthama tu vutu nene yolwa ngwata ni yesi wacha chabata ne ngwata ni na atonge mo kamba maitu nitukona kilo mwende no kuzangala kwa kwake twina mheshimiwa Mutua azino kuthikwa kweti kibela cha president na mheshimiwa Kalonzo the same twina mheshimiwa Kivutha Kibwana ndicha anu nezi kweka kweti kalangini ayeti no kutatanga sino kucha kibela cha president atonge mitu makwata na imwe onde meyo chama wasi ukamba ne tukasi kula yitu ya mukamba ni imwe alafu yu maimandwa yuti tiko yuko manda maimandwa ni twasi ombaye ngiwe otezi mheshimiwa baba kwase ya kumangale kwase akalenjini ukamba no choke ondona ni wetete tukakwatana ukethiwa ona and then Ruto ni wene akamba ni makwatene odhono go support point ya Kimilu kura situ ni nini lakini kura situ si mimi ikatungianiwa nikuma numbers no keza kwithiwa ithi no tumando ni kabilengi yuke ijenda ngwatania yitu nikenda maususition kidogo ujaza kibaba dukatata kubilitu kura situ siebo tunakura nundu mundhiu for example nitu asia Ruto umundhiwa kongama eweka na Rift Valley atena kabilengi ndosa kibila cho sumbe then numbers ku nime auto need kutu ikebuthie kila kibo cha maana ni Kalonzo tamutongo witu ombanye nyumba yake bamu pala be Kivutha ete Kivutha mekalende ete Ngilu mekalende ete Mutua mekalende tutungianie kura situ na tuinena na wasiomo ukathiri Rift Valley oyi manene na wasiomo nikena vyo ni moyo mainene ya wasiomo yes. Na ni constitutional right ya Mutua na Ngilu kuunga makaseme kwenda Kiwela zila mwasi ya Kalonzo osetabia kwetene au ngama babe Ruto nondo tonyogilia kuicha ukagwe Ruto akuzia mondono kwetwa Mudavadi niki nondo akuzwa baya Western be na kula lakini you aka fight for his space or you angemaliza au kamera tina ake that's the thing
All right. Yeah. But that's we have issues. To me the point is yes. Who in the mix katika Kenya onze actually ulugwa mudhamaazia pay mundu eza kungamu as a person akona kwele cha president never look na ndo ngorabia ki oyubala president urumwenga Kenyatta wiye na machinery make mo nzema intelligence ni wezekana urumwenga Kenyatta upokea intelligence ya kitu kitwa national matters na apart from kupokea intelligence ya national matters upokea intelligence politically sisi at his disposal yeah na ndo ngorabia kana huru eva iwizi Ruto strength yake towera resi mundu kutwa Uhuru iwize Kalonzo strength yake iwize Raila strength yake na okwa nundu twangie bandu nini time ya coalition ikulile nayo kula kumwenendi nundu izo kuna simu ona akenda kutwithu kesi ya naguza kwitha akenda participate yeah participate yes. What if Uhuru Muigai Kenyatta yuka level fulani ya kazi ya akedi wata mundu witwa Kibaki we atongozia na after kutongozia kita retire na kazi de support anybody isn't kule wa exactly ndio kule yes kita retire padiata haya kwambie kwa ati Uhuru wa Kenyatta alikaba central noko na mena andu pe mutumia wetu unoitwa Kang'ata yes ana yanasa kwa majority leader lakini leader ona andu ba mauti Kenya mainete wathi ungi Uhuru mondio ona kazi ndo support Ruto andu ma mauti Kenya ala mati ya Ruto kula cia Ruto chuma mauti Kenya ita isabu itaoneka for your information na nya Ruto ndia imwe mutonyoka na amu support bandu lakini we kala ndio kalilia ukona kindu ki bala kiende yes no mwekulu ndetu no support Ruto na support Ruto no akwetha disaka no ka article ka na ndikwe mutengonyi thina wabika wabe kulu okamea Ruto ngingi na mbone mometiwe nyeitene meona kwa uone mwenzetu na maimu medita kwati yakuna mbosa umotomani mamwene ndi ngalo ya Facebook ni wana nemu vyabo no ona mwende na kukakuka Samsok Rika SKIT bro Erastus is point blank that Muthama is right. Kamba votes can't take us even close to power. Kalonzo needs to merge with other leaders such as Mudavadi and Ruto to establish his race in the presidential campaign. Twena atongoi matene future ala manene ya other leaders in Ukambani na andu asu maka kuni wa kura. So Kalonzo has one and only action ni kumerge na other leaders. Na aki onge asia Kemilo keka ninye aya okay ni sawa mundu I love Andrew and uzuno that work lakini kila waandika yu ndi soma ke 7 Mary Nelly akamba nithie twivuthacia aya na ningi akasioka akase Kemilo eka uthocia mbai ingiwe we twika uthocia mbai ingi uzune woni wake mundu Mary Nelly na inde be mundu gutwa sama mwene Kemilo ni mutume Kemilo ni mutume usune sama mwene yasewe mutume ndize utumetwa no James Mwendwa tunde ningale kosia masako aya nake onge sia munini wa NCCK ni wanena ngewanzeo usune we baba noende munini wa NCCK ananenela bwana Timothy Ndambuki aise kana kanisa no kwetere Ruto eno ligite kanisa ne muno na yandongo ikwate na sio kamba usune mundu Joseph Mutinda Joseph na inde onge asia Charles Chalo Muthama yakanangala nake unge asiati Mary Nelly ninaona motomani ni maingi muno embia ni some onde inde masome ka onde Vincent Wambua Kalonzo ona namba ile ndoka usune Vincent Wambua Joseph aya kane wa kayenge Mary Nelly adasi asia I meant Kemilo aeke otuthocia kura kwimbai ingi usune woni wake Makau Baluka Isani ni malikile NASA mwa the best thing we merge other big group Michael Baluka ningale kwa Roiro mwase motesia Kalonzo ajoin UDA bwana usuwe na tai no kwasi enende Benfather Michael Kemilo aya kane some onge bano
Ondo niona mautu mani mokite kuka ligana twende no neni yangewa ya nasa tukuna ya nasa YIOVO ikana ni ya thele sama mwene muthama ni wanena aha na indi kane so miongivano muthama is very factual. Sir, thumbs up. We need to see beyond there and see how we can be in government next year, please. Also ni Javeth Ndunda aya akamba thina witu ni Keima na Kimena Kalonzo all the way Roberto the teacher na indi Anthony Kioko Kemilo ni mitume kwa nangagura si akamba indi ni Kemilo ndo kwa sasa yende ndo kieba na isiati uone nena tawoni wako ta mundu yes tutumetwe mundu pai mundu ndumite na pai mutanyo no mari to aizo ngune azimu kana mundu moyo bakube na ruto anoka thikare ni kwikala ndenga analyze ngazi ati kisamuki kutinga nondo kithiwetwe ruto no gatuka president wa ndino na ni wetu ndo ndo akwithwa kindu cha mbele na numbers cha keli na followers tisi akuma livival beboka nisi akuma na Mombasa walijua mundu kwa kweli mutumio wa kanisa waweta ruto akikira makanizani na makanisa yebo bekula angi mekonza mekuna kele ko ila mainywa mekuna kula lakini walikira kanisa no atabia mwene ndi kana mu Kristo nengwenda kibela na ba mwembo yangu atakibela akane wakula nenda ndiaza idieti idio kati isinda lakini nikaenda twedo twisilikane tosembe tose space because you fight for your space but lawe ze wayo ukaweka dileba usemba ukandikabu umuntu okekala ndawo bida ukebe abantu ne umbekete ndumbea no imanya yaku ne ongwa na kwa ibe matuma kwazi tumbo imwe aya muthama zera no yele koko yes east west or any side home is the best. Kumbe fatia you can't say no say kamine Kemilo gaziati ngoja malize Kalonzo and there is no numbers numbers here ndio ndio mwina ndio akazinda ni mwina aya Kemilo mwetekelea au point yake alafu ndio nenga mwana netwete ne team Kalonzo na ni team Kalonzo even now na nekala ndine na kenyo no mundu no mutabia point blank kama ndivyo na tina numbers na ndo akuza twina numbers yetu lije bala tukuona tuzonya usindila aya thank you ndo ndio kamba tuisinda tuilioka aya ni sawa Kemilo akamuthama umbe point yake nongonenga mwana onene nikienda tunengwe ndaya ni nondo twithi kujoini baya nongina twithe na kindu umundiu twise obya ngwatanio bana ongina tukuli we Kemilo winaki nakukatege winaki nako muthamani naki kukilango weta nati kula isi tusio kambani tukatungiania bamu atongo ya maitu ti Kalonzo mutua ngilo na kibotha makengwana okay it's ni right yo constitutionally kungama lakini makengwana nikienda tutuanganie kula situ chondoni kimwe with a twin negotiation power dina asia kana nituitwa na twijoka aya kanisa matumani bano Kemilo is right. Ruto has all what it means. He has muscles, he has a big pocket, he is genius. Kalonzo can't take us anywhere, he's just waiting for endorsement. Usine Mutua Junior. Usine Mutua Junior. Aya. Kalonzo all the way. Lakini Kemilo ni motume na eona ni andena mbesa. Hai, yosi Rafael Mwiso. Aya, ake ungibano niona onena niyo wetete kwa kanangala na asia go Facebook. Kemilo ekana na siasa sia mwaki. Vai wo umesia utavwe valave point. Usini love Andrew. Na ake ungea asia Kemilo vindia muthama anene no etembeza sia Ruto. Ne osuni oneni wake lakini watu ando motomea mondo aya Kate Peter justice ando mali yako kwatana meka kwatwa Ruto meka kwata Ruto memo kwatana meka kwata Ruto na indi ekane some motomani angele tu ando mazi mwenezi ne siogeta ko kanoketa wasa simu ono yase Kalonzo amande Ruto tene manene maseovya serikali 2022 ata na akilwa ni Raila nondo Raila na Ruto tiketi ekaveta kwa chatene usine Joseph Musyoki nake Dominic Kathi asia thina wa mukamba ni kuthosya mbai yake ukona vando va kuungamia mundu umwe wina vinya wa kungangana na aume alangi mayungamia andu aingi kisioni kimwe nye ta niungami kivila cha MCA va uruma ingei ward Mathare constituency indi yu akamba ala netiwe ni kana mathosi pai ni aingi na etiwe
nitwa ile kutungiania kula vamwe nikana kukwata bageni ni power Dominic Kathi Kavali we andu ma Facebook nimo mbitikile nisome wa muthia Steve Malingata nasa ni athelile tena muno tena mwa twenda One Kenya Alliance all the way usune Steve Malingata andu ma Facebook umokite kuka it seems like ayeki wane na muledi Daniel niwakengana nondo vano ithitu weta kati na vayo muteti twitha atwege ngaliko imwe ta Mutongwe TV atongwe ado mevano mende na kumya mawoni mo ondo mome kuona ondo vaile ko weasia like Mutongwe TV ni kweke ngaliko imwe aye vatu kunite katithie naende ono yasia Kalonzo no 2022 akosa kivela cha usumbe toilet kumanya kiu usuni Kalonzo Junior aya naende katose ando masimu na watu wemeasiata director nengelea ndo masimu meanata atano ningena twende na kilungu kitu muthenyani wo munthi na ndukole unenania ni ulwa na ngwatini ya gitetia nasa yone atheleka na YIOVO niyo yomya maoneni on the kwa twende sefanthi ni wa studio. Hello Mutongwe TV. Hello usunu wa Semba ete onge. Hello Mutongwe. Hello usuko wa agilia kwa dia Lois director Madam Lois. Hello Mutongwe. Hello Mutongwe TV. Hello twinena nao. Hello nitukuiwa. Hello nitukuiwa endea. Hello unanisikia? Nakusikia. Ni asia hii. Nenda wa Veronica Chongwa kuma na Ivasha. Nenda wa Veronica Chongwa. Veronica siombwe akakwithikisia. Yes. Veronica siombwe na point na weta ithukisia TV ni. Tafadhali. Ndeke kwithukisia. Hatu asionge. Hello Mutongwe. Hello Mutongwe. Twinena nao. Twinena nao. Haya. Tujaribunge. Haya, hello Mutongwe. Hello Mutongwe TV. Hello. Director jo keki kapa mayonena. Hello Mutongwe. Hello. Aya ile itatu kenda imwe itano Kimilo no chene Kalonzo nde sauti ya kamba asembe kula ku Ruto ndakaemana ke siasa mwana maleti ngala kwa masako ni Dr. Kimwele kuma adriva ya Kimilo ni mutumela kini Ruto nukite kwacha Dominic Kali kuma kitui Kalonzo akwata na Ruto mbona tuzomi message yako mundu namba yako 3860 message mbingi mbona lakini akoma nayo ndiye mo mesoma kiwande kaba mundu increase nezoma nusu Ruto is not going anywhere kiwa wetaba ni it's like ni mbumano but kitu isosoma ki7 Kimilo anena ukweli akamba masaluche mzee kedhiwa ni numbers the last two election Raila aina sio so forget about numbers Kenya ikona wenyewe they know who will be Musumbi usuni woni wake na ndana weta isweta yake tavya Kimilo edhiwa ni wevitwe ni muthama akambeni Ruto utavye aende weka ndizo ni kiandu gimakona Kimilo nyaira no kiwa by the way hizi ni wa wipa ndongolika na yaze wa wipa ni live member wa wipa na baimu ndio no mena hizo tu kana member UDA na ni madhesi yes ni wena no ndo akwithwa ndikwenda muthenyo mwe tizaze kakaitezi wadidio mundu ila kuna siasa nye ni umwe ndiko siasa ilobi ninja na asasi andu majumbili moje tendeno jitwe katela kwa une toilet ukile toa mono ke kwanza na mazembia umundu leader witu olane Stephen Kalonzo wa Musyoka ba zambe ifatulike bazi ndika lady nikenda withie nitwe kata ukamba nitwa atendwa twandika twe late twandika twe late twe kata siasa si feelings azuma utupa mayase many feelings azuma me wandika mayase ile mundu ndumete siasa nduka
pepa kindu gikauma alu wangamanda nikira ati ndikwenda teithika 2022 wethia Ruto ni wegwatirire mundu ungi na yuka sinde na twesambia ukazi ni twenda handshake aya ni magwelewa nienda the kamba community in the government. Yes. No, that is the key thing. Twega twisindikane no ngwe tukatendeka regardless ya kwita kana tukwatite kibila cho president kana tukwatite cha deputy president. Ni sawa Kimilo kateje wazera nenda tukwanyengia baini bwana mundu wa Kimilo mugamba azia kelbika atu kama la yake zo ambia kolea zuale keo kanini anyendia wetu kabu ndekeni mundu mweta wa Timothy Ndambuki imwe congratulations. You see ituenda church iko on board ndo tuminie ka point kawe na ndu enda tongo Yesu maki kanisa maito on board Ikumbi Ya Siasa ikidaweza kwithia wizi trazia the church is a microcosm of the society lakini wewe mundu wito Ndambuki onena politically niwe muyo munopyo na noke mwete ikidaweza kwithia discourse kana une new hiwa vikanga bado na kindu kuzio ni mundu kwitwa Raila Odinga ndu ethe so critical about the church ndimwe ukwa kanisa no ila na ukwa ni mwa mwendi wa kanisa ni ukwa ni mwitikili na nienda kanisa ya AC na nima ni bikawa bandu guza kwithia itwe ove kindu kiendekana na pastor bana atethezia make mo bikawa ndo guza kwithia enda kindu aguza kwithia kwamie nola kwandika monyo inaumie ngolo na kwa komi yani kuza kwithia tunangie masaa almost is our time tutoe na uzio ndo budget wikala then tuna mundu kwitwa Ruto na iwo on board na iyo kali kanisa ni uzu na hazi upenye maundu amenyu mo muthinia ta mundu aende kanisani naenda kanisani je maundu amenyu ina mosa na nondo ngainu mbathimite maundu angeka Dukwai by the virtue of kusaidia kanisa ukwetu tunaenda ukekura hizo kwa maundu tu nene kana jua tongo yembe tu kamba bale uko on board na makwithia proactive make kwatia nondo iko reactive make it react rudi wathi iwe kama ndo kanisani lakini we make it react proactive okay mati wena ndwangi nene tusoke bayangwa atanioni nitune yo DM matasi kana secretary general ODM na wa Jubilee maase kana no makwate pepe na wesekano wase amezili kukwata enya nitwa se Jubilee wale vikete oyu Jubilee kuyamuma kwa ase nembane ku kwina UDA na kwina Jubilee angema kwa ase Jubilee nayo yendete pathoku ngwata nesu tuka kwa kubana muthama wasija ngwata ni kethiwa vandu baketha baidi hata ODM na Jubilee kindu kimi ndona weta kwanza Jubilee ni naaniki nela yaanikie ni become weak ni bodie nundu ni aisi numbers imwe kuyu numbers ila mana inasio oyuti sio menasio twasioka wabe nasa neonasa ni mbaaniku ndiba mu kukutungia ni asia maile medhiwe na common goal nundu wena bina na in case maka kwatana no medhe matono bikabandu lakini still ninguka ni at some point nitikala na oneni wake Milo kana mutongo yola ugo wetwe kwitwa Ruto na numbers na wosa kula sia Rift Valley na wongela sia Central ona bala tisionde nito no mubicha bando na maybe babe mundu ungi utona kuona ideology na woni wa mutongo yu na kawenda na kaasenyi diko ndo manani kabila yiba niko na kura ba ku atongo ya Manasa na Jubilee makamu kwatana bado media na challenge nundu wasisia mabinda maingi yu ngwata niyo isu munu nasa kila mundu ena personal interest na interest yake timu enende kune moli bene urutabye yo makatwikata na ke mutongo yungi ukitwa Ruto
already ni waambie kuya mwene ndinyi nienda bottom up. Na ambia kuna campaign kaundo keka mwene ndi. Lakini ane mati wetina maendena ukula nyai tukakwatana. Na mwene ndi ni wene. Na mwene ndi ena medho. Na yu mwene ndi no waambie kuelewa kila uni kwenda ni chao. Nundu tuithi twebinda yingi tiko ni wataene ndi ni ana siasa. Maitu kenga tukwata nyini kenda tumuteji lakini kila matupinda mengi atongo ya maitu makwata namu nundu wakwithiwa we endali katika power eteji lakini tiateji mwene ndi ku interest sia mwene ndi si usiwe ni molite ku mwene ndi akona bala ukalilikano tiva landu meumando tongo mekalele ibela me yake mwene ndi wasemba haya mwene ndaisemba vutonyo terekea nenda nuke kwa kubana Kimilo wa muthikisia munini wa President Dr. William Ruto beka binona isekana uya wa President Uhuru Kenyatta anyuvetwe ni kuthukuma ende ma Kenya onthe indi tiku yikukwatania chama cha kana atongo yana via ndathukuma anasa yani ndo ndailothukuma nasa according to Deputy President na abigana kwazia nasa ne guthinya President Uhuru Kenyatta kwa woni wagu aumia manasa kweli more than President Uhuru Kenyatta kana maende na kuseuvya ngwate neletonya kumatwa 2022 na eletonya kuna mo Kenya after 2017 niwonie Raila asindwa kivumbe kila cheliwe niwonie ndo andu mako niwe tiangazi na nduka mbingi siangewa na wethia economy ya Kenya ni ende indirimia ndiye sekana no likana Raila Amolo ayo kila muthenya omwe akazia andu maikanywe ya Brookside kindu kiu ni chakimie Brookside wethia ona maiya yone kuthuka yuthuka asi andu maikatu ne Safaricom na ai aungama ambao ni andu we ni wa walaini wa Airtel andu matumia Airtel maika na jao na Safaricom na oro kala ndi alilia ona ndi no yitu ya Kenya no nengwenda at least with the move forward mundu nundu ni wa no kwanangania ekani tumiola mwa one divide and rule Ruto nambo muyoba lakini honestly yemwe lakini mundu tamu yako nambo run smoothly na nibwo ni ungamira bangu nena ngazia Uhuru ona mwambio ntiwa was not the right candidate to be the president of this country niki nundu akwithwa ndisakano ulikana muthenya Uhuru ayojiwa aisie mukate umazi lingi maneli na by then wa umazi lingi 50 kiuki kuyata kiuki kuya uzuni mwana wa muthui uloto nyauka ukaungamoka muyati ndunesoja akakwenda okaje ndezeka nano hoye wembe cia kwikata na nicho ukona utongo yu withiro we muthuku nundu akwithiwa president yu ndakomana na real life experience akakomana nza akamanya kumbe kaili uni wa wala mundu taruto nye ningwazia ena qualities cia utuka president of this country nondo zune mundu wasolite akata matumbi lelu na akata matumbi lelu akakwata mbeza cia kwenda uya muthenya ucu na maybe akakoma onanza mundu ucu ndola wane bala umite ezotwika president the same with Kalonzo umite the nani Kalonzo by the way can be a very good president of this country lakini now in numbers nicho ngwazia tuena sio nundu akuthola twiza ungulika ba atu kuna ikula ona tuyoka namba ile kana itatu nondo kula zito ila iko na yibe toka 1 million na ni wona uyengilo Asia nime kwenda withie ni twandikithie voters akamba very important moze kula nondo akwithwa akamba ingi maina kula na tucio kaingi tuma kuna kindu kita civic education nikenda withie ya bige binda yo yuko na kula ni mo kila maendo kuna kula nondo majority of campus my vote ya ona kwithwa me voters card mekala nyumba nondo akwithwa meacia titwatiza kwa andu lakini tikata teiteka yukila ndo nyota bya mukamba nati thira ndo kunia mutongo ikula ndukanda mukunia mbe nondo no kunengezi lingi maneli lakini lili yae wa mundu we alika bai kokala kana kakwa no kakwate uya you are the perspective is okay the akamba ndo amanya maana makwikata mauna kula na ndo akwithwa paipo nyo noma Kalonzo na tuka president uko kagwete chondo cha mutu na muzele kwagu aleje bukwagu kiuta ilete kulwa tienda president uloto nyotuma kila mundu akwata chao
akwata kendo tonyo ya kana kakwata kawela ka uthukuma okay horo ndeo zumbo wa nasa ndeo thingwa nasa andu ma nasa ni mo meunindi horo no ndo akwethiwa ni mesi ba ya kwa horo maenda ni meiki wa twindu kwa andu mo na mo na moene maine wa chao okay utumio ni ngurikla nake ona nugu gwa twibiro kana akine ngomwetikela aziati ukwa bani tuzembere marathon na be mundu uzembere niligila katatu yuna kuni ndo kwambia ukamkwata ndiza no ngwaje kweli rukatie kukwata ruto ni wazembie na azemba piu na athi na ndeu koma kila muthenya ukila ndeto manda gula na ito na vya zambia kuma alu katoka yumanda igula ezi ligila katano na tizembere meligila 25 tikamukwate ndinota lezi tozi ngali tizemba dinange kanoke bala bakatedia bwana kivilo aiwe number 1 bwana kivilo ndikulia kolo Yesu ya atongo imana za kuthenya president kwa na kivilo ya azia abayo thenya president ni makwenda president na kuiona hata nukulikana none ni waruto nese kana president au Uhuru Muigai wa Kenyatta ni mundu ena vinya mwingi muno pyo Kenya na uko president ethia mundu regional mundu ethia ena machinery across a particular country uisa ethia yani ula uzito wa kisiasa imwamu muno pawe lakini ongunene wakau enda ukaba central pa Uhuru Muigai Kenyatta umite azikana uenda ugesevia ati uenda leo kapoinda bwana Mutaingunya no kiaputo across as when we say na inenda kukainda twine na point yana no ikimilo nazikana ukwa siasa ni interest na si interest ulikana mundu kutwa Raila aze mumwikanywe ya mkege kina mgatumia safari kwa whatever na niwe ziwe ndo ama central empowered na wasisia most of the industries with their actually katika the top katika ndola ile industries people ya short kuza idea onangi mataiva tax mataiva court ndo akusobewa si kusobewa adozo mela subie na yu ila mundu kutwa Raila okie azekana aimikatumie production Brookside whatever naweza kuza meutumia ukwa andwa na nizi katika those industries andwa maandiki tomu mengi wenda kuza kwithia mengi no ekwi o ila point nene hapa wenda ugeza kwithia kura mbingi mundu kutwa Ruto mundu kuza ingire ta harakati tukikawa ndo kuza kwithia tune na point zio masanji mundu ka kumwesuba twikia point ilikeneza wiyalika neza ki nazika wenda ugeza kwithia kura hii kana kwenda kuogwa na Ruto akwenda bandu ogero central wenda ugeza kwithia mundu akuza kwithia Uhuru so close amundu kutwa Raila ya mundu nao bandu wedo central Uhuru kuyuta mundu kutwa Raila po no ndumwenda na kuyuta nguli soko ya mbui wala kuza kwithia ndimo kushangilia lakini ukiza kwithia bezo kuya nguli hizo no nduma ukie kwa mbui juu mundu kutwa Raila bandu wedo central bwana Rastas actually ndio na ona Uhuru ampushata na iwezi ndo kana utatesi kwa by default kura ila mundu kutwa Ruto akeukwata kana hivyo vila ingi ingekuwa central ya kisiasa sana mundu wa association ya mundu kutwa Raila na Uhuru Muigai wa Kenyatta yani protest ila ndio ya protest vote yes kwati yavuka tete mudhama ndienda kuongelelo mwene ndi pia ni wailete kumanati oyu wasisia serikali ya Uhuru na atalikalile na nasa nundu Raila ila wedhiwe na handshake malikile serikali ni maambio kumanyi na megwana no kasisia Kalonzo ila wai kuya kwa sikuru ila waendi mai mathiko ni waisie wai Uhuru na nonduike mundu akua moko na mudava diebu na ku nasa nasa ni alikile serikali na wasisia undu maisha maili omundu enda nasa maligani na Jubilee maisha matona kwitha momito kana kila kindu chonde kiendete yulu mwene ndi wa kawaida ni wakuumi kuisu ni indicator ya kana ngwatanio ekethiwa kati wa NASA na Jubilee mwene ndi no aumia nundu mo ni molilwe ni mwene ndi keka ni malilike na mwene ndi
umundiu with ya maisha ma mwenendi mololoete sindu with ya side ya ilo kuona mauta maambata uko mauta maambata kila kindu cha ambata kum twele kwitha tuita tewa nulo kututeteithia nende haya pai mutetezi ku inu ni indicator ya kana chama hili ikakwatana kana coalition ya NASA na chama cha Jubilee ikakwatana mwenendi ndio umi haya kana nisi mautumani maene no megezase ni matemati yetetina nondo ni mainge byukune moso mautumani wa kutafadhana megezase yarase muthuku nondo mautumani nondo maligete bani mainge muno na twasoma tusoma mpaka one kwacha nengi tiwa mwese tuweza kwenda na kilingo mpaka one kwacha muthama niwe muyumbe ula wokite kilomita usichalo Kimilo eka ukia umboka tu wasi we UDA usini lava Andrew bas Kimilo numbers tukenda ne kuimanda Mary Nelly asia number tukenda no tuimande usini Mary Nelly na ke ono asia moli di Daniel Kimilo lika UDA mwa kedha we kwa waipa waile either uita chama na party either na musimamo usuni moli di Daniel eno kumutua Kimilo we sawa view UDA tosha okamba mbe toina ndongo is strong usuni eno kumutua Princess Mariam said this man Kimilo is talking about the bitter truth. Tell the king he is naked. Why lie to Honorable Kalonzo? He will never be anything on his own. NASA is dead. All right. Mwakindiki Nick nage asiati NASA bado tingu no ikokela ivinda no yo itanavika ni kwithiwa yena support ya Uhuru usiacha NASA ina support ya Uhuru Ruto bado ndathochwa ni central asu mai movoye yangwi ni mali uka kura sia kiamba sina tuonisie sina tuonisie kana bado kura sio ni mbane nusu na Uhuru ila ukoke atembea central amatabia undu Ruto uthukite nivo ukethwa mwisi wa Ruto so mundu usuwekete tai ayeke otukenga Ruto ne ndatai yakwima mione yemuno umia ayano resi mayo maneka Kimilo eta wa Kimilo usuwekete tai eta wa mheshimiwa Onesmus Kimilo we ni wisi all right Kimilo we ni wisi history kweli Ruto Edwa athukomanie na Moi since he was in university akomie na nzai ndi uzu ananela po nduga za Ruto no wate matumbi nyao no witha akomie na nzai uzu azia athukomanie na Muzumbe Moi waona ni mutotia aya sawa katethia na Kimilo manyei Ruto kuta Ruto ukamba no undumwe na uta ngweti kathonzweni wa kele ndonyu take that to the bank Mary Nelly Onesmus Muthama Kimatu MP 22 km constituency Komotonga usiasio Benson Kioko Muinde wonderful Kimilo speaks the mere truth he says it all Samson the SK let's stop false accusations Kimilo is right wenye uongea ukweli inde wenye uongea ukweli ukataliwa na inde ungiva yasia NASA na Jubilee nimo manangite Kenya nondu atongoi asu onde me biasharani ya chama good moderation Erastus wonderful debate truly Ikumbi Ya Siasa ni movie muno Mark May Philo Felix Mutua Junior we all love and want to see Kalonzo prosper but it can't happen Ruto is a lone ranger and strong again what if Uhuru and Ruto are playing and holding NASA let's think out of the box Ruto is everywhere na inde unge yasi ati nigana nisema ile tatu kenda imwe tano ndo ma Facebook ne ambako ngamilia bu kana somewa muthia Donald Muthoka Ruto enukite saa ile Kimilo eka uthocia ukamba aya ekane sisi na moma andoma ile tatu kenda imwe tano na director andoma zimu ne mabievu kana ejano mazimu ne ndo nenyu lakini mwana ngamwa kona simu moyambe yo yethugeze meza okay sawa ende katusome motomani kila tueka siasa sia chama ni kwati wenda kwase ila tueka siasa sia chama ni wotu kona cheni akamba ambai kosa kula Kimilo is on point wambua Mike ithie tuweze Kalonzo 2022 ni Susan engala kwa hapa ipo Kimilo uko sawa UDA na Wiper tosha ni Dominic Kali Kabati Ketui
Erastus, can you please introduce your guests? Okay, and then ndo alika. Would you ever know etawa Onesimus Modhama Kimatu na etikibila cha MP ngalekosea Kilomene County ni Makueni. Yes. Huzuye katikati etawa Andrin Vundi kana Katethia na ni political activist na no enda akibila ndizi anogeza ukaingia katabia. Usu mumwere mukwase ekitetai ge umweta ekitetai etawa Onesimus Kimilo kana musio kitiwa. Yes. Azino masitwa make onde. Kuma mboni. Kimilo kilaki okiwa ayeto uwe. Ni kwa dia ne waelewa. Nondo. Niwezi tulika ndene wa studio step by step. Uso ida ya comment wacha kana muno. Ano alikaye kuombeni. Aya ne kwa ini to ele ano nesa. Soma yangu okay. Nezu ni na soma. Ni una Dr. Kimweleva the river indi Kimilo no tete mbai ya Mukamba lakini ngai na itu no tete ni kwa wase no tete ni Justice Kasuku kuma Kawangwa Nairobi Kalonzo alikana na Ruto enda usave future yake kisiasa kawo ni kawo kethi wa Kenya mwene ndi niwe usakwa musumbi Raila ethi wa atongwese Kenya kuongewa sia numbers chamani ala matetheka na ala medina mutongo ni beni mutwa aume mbai imwe ndi itonya kuosa kivila itena mbai ingi kwa Kimilo sawa ninjose thika NASA doesn't exist. Let's wait for Ruto's presidency 2022 usuni Alex Chalo na indi motumani bani maingi muno na kane some atatu ine twende na kilungu. Congratulations to those political elites and sweet debate. Erastus will have a big future in journalism. Factually, Kalonzo is the best leader for the country, but needs to go to drawing table. Cosmas the kane movia muno Cosmas. Kule Kimilo ati mwana wake ula usomelasia akanewa kami na mkoteni ewa ata Kimilo nosongiozu. Ni Anthony nauliza kama kuna uwezekano wa Uhuru kusapoti mtu mmoja wa NASA 2022 juu alisema hii kiti sio ya kabila mbili. By the way usiwe na kulia sio na Kimilo wezongia ukaka mi nyendeto ambo usungia kanoka uno eto Anthony kuna uwezekano wa Uhuru kusapoti mtu mmoja wa NASA? Ebu kwa isoma ingi misikizo. Hai ni Anthony nauliza kama kuna uwezekano wa Uhuru kusapoti mtu mmoja wa NASA 2022 juu alisema hii kiti sio ya kabila mbili. Ningolika na ila Uhuru wanenie kindu kiu. Pe point twa wetaba na point yesu ni tu need umilika no newe ya wetwa imwene ndikana. Au sure to issue hata kana bado Uhuru ndena Ruto. How sure are we? To yesi. Ku no with no game we kuthau. Nikienda bethiwe na Mungu utongo-ini. At the same time ku no tukisisi in that perspective kana no with the aumea ile maethauka na akili sito nundu ibinda nila mosie kibila paya ina Mungu NASA menga lino ingi nikienda bethiwe na Mungu makushwa maetu serikalini ku point ino no kwithia yende na ku strengthen point yo yikese umandika what is happening at the same point and that is not true. Uhuru and a point they know okay tu watu yakone siasa ya kabila lakini the fact is Kenya ina kabila miongwena na ile hata miongana na inyoni na netwailite kuona mutongoi wakuma ngalingi ti kabila ile but at the same time on support kiu cha Uhuru no nipe na mundu strong wa kabila iswingi utona kuungama akete kibila cha president ondu twaweta na twegwa na ba ati mbaimwe ejiungame kosa kibila ndiyo tonya ni twaile kwita ti pando bamwe nikenda ti kwata kibila cho sumbi alright ku point yesu jina kizungumkuti katikati kikwenda usiwe kwa ndine nikenda tumanyogo twende tu nikenda tu vikabata Kimilo katu kebata ambuka laba Kateria tulirifa kwa mwene ndosu President Kenyatta no with the cards obithie to say there kana aise kumeliasi
yupano bedhi nulikana evinda ndongo sio kamba cia state house na Uhuru nyendi mwithukize ndiye wataje kana akakwata mpa mundu anasa indi nibo mele mauvo no zinde no aomba no wethe begi ile neni wetu bithetwe andu ma media lakini bo umelo mundu umwe etha no tamuthama au male kila twanene via VIP kila tunene evu akaumalenza no batonyeke akethiwa ena meama gukwata umwe kati wa asuma nasa mba 2022 Wana staze karazi ani sindui maundu imabikie bandu weza kwithe imambika mula muzungu eta nuisance kana andu masoya maundu okwiwa ngania kadu supporting ngania uko maundu bambeize binda ya moi amoka binda ya Kibaki Kalonzo mundu witwa Kalonzo vice president wa Kibaki na Kalonzo etela Kibaki eze unga mazi Kalonzo tosha na ba kilwa na yitu ina Uhuru nenda okania mukamba ekakwe desio neo ai nganewe gathukiwa na kwa mwinyo mukamba nini azia mpaka itafikia azia zino nditei my friend sana bwana maima azia zino nditei wondo kakuru kwa dizga choneo Uhuru Muigai Kenyatta ba president na anenjwe kura nda nenenzi na zinda na his excellency na nawe kabyu ewa pongozia yu belo bikalevo fulani aiweze kuja mtoto fulani no azi aikania tele ngania gezo mbolota kolota wimbari tiata even if kolota no mpaka na kuize kuja bela level we prepared kuba yo no zakano president yakolota mo anasa no my lord better that they should not better that no is fallacy it's a fallacy they betrayal kundo elobi ando ayi nundu Uhuru no ndivando katika ayi mkutano azia I might ainanga kabila uko Peter Kenneth sometime back anabitie bandu Mount Kenya atia kana uko peki ndu kibatite Mount Kenya kungambia president beba ndo katiba be chapter cha katiba pando kije kana amwikunda ile ngamia president 2022 na you go those are the points ai mondo ndo no sisia goma ndo ama hilo sisia president no mpaka ayabike bandu azi ai twendangania bailo mundu ile fight is on their own battles as men yes haya Kimilo yes dana mbazu ngebo watu mimi na welba nenda hamba okurabia kana kindu kira endorsement va Kenya ki exist ya na it happened one time literally the former president the late Moi ni wa endorse Uhuru na amwata kuoko na sewata mundu uone wone tena politics ya leadership kila chape ni ndo ajoni atumba ni wende ni kibaki kwa chatane enuka so ajumbia kana ndongo isi ba katika nasa sietelete kuweza kuendoziwa ni Uhuru ezino yo either emo minugilyo kila kibo in politics you fight for your space na nasi kana kukethiwa so many dynamics in 2022 na nikenda tika izo semba tia sele nikabatu kalidi wala tonya ida tutonya lika yuni kenda no kenzongia mundu atumi nenda namba weta kindu kemwe kesi wano andu nangi mata kesi nye I was a Shushaina boy na baka ya dolangi stage na ndi baka ya dolangi stage ninye neto yesa kondali na neso mevye university na neka mpaka masters congratulations na keka pe muthenya wana amuka kwacha ibinda yina kuna ya dolangi ngewa mwana ke mungu hoteli tio ni na tetwe no ndo akwithiwa majority ya Kenyans me katika muzitalo la wanja na me katika muzitalo la wanja and God forbid na pole no ndo utumia ndetwe zunja me katika muzitalo wanja ni kumaanisha masavaiva ni utumia tumi na utumia mkokoteni akatumia kami akayeka kwa mabaliombe bandu akayeka nyumba yake akatumia mkokoteni akaenda kwa andu siendo akakwata mkate wake la muthenya wo mundu we bayo somete let me tell you okindu kemwe pe mutumia omwe wasomie asomete mbe wakwa na asoma oka eka degree ya anthropology na nenda okuya mutumia ozu eka le miaka umwe 15 aikuze mkokoteni bato ena degree na ngayeza umwe byate yekata so tikwazya kana wasoma isu ni guarantee ya kwethiwa no kwata uya tusoma tukanewa knowledge obamba najo
Na ndio ndio mundu ngera ndonya kuzia mokokoteni ba ya malikiti ngendo cha zilingi ngili 50 kwa moi kwa fai nongea yandi kwa bengi yandi cha zilingi ngili 20 unawe mbeno tio wanu cha ngili 50 waikuzia mokokoteni so you pa we lindia ipala bena uitoiba pala bena mbeza yuko una asiati ngai no ngathimete no ndo akwithwa ciana ciako nengo twa school nao ciana ila ite privileged taisitu ite privileged tazito kethia siena kwata education ila elite nisia kila school standard 4 standard 5 no ndo akwithwa beo na mathino makimusi ciana ima we mala sienda kuna nimeba na asu ni majority ma Kenyans kila ndonya kwazia umundu oti ba Kenya yes ethani leaders ila siasa kuwa tuka ndialia ethani pala yuta kwa mbode ngalio za kuwa mundi na ine 2022 ngasa kuwa na za kuwa mbode nyengoga ndo akweli serikali yatengie mbeza sio wezo fund na ingizia youth fund ngoga ngabi kwara ni imana ikundi na ore imana hizo ikundi ndio zo mbeza hizo wezo fund nditwa makozi mautuma ajalani na matwako zio tuma ajalani ombeza hizo youth fund ndio kadi manenga loni tibingwa tukenene tambe yota makateni tu group ne patron wonye twataka ate nizu twibika bantu ndo amusala kana savings ila tokuya kila mundu aithia yenda yungamye chao eweka without atedia mwenene lakini kwekala na tuyasi siana sito ai wa amina ndo aminoza kuwa wandu ndo manya wetandu ethani vetabe mutumia mono unenga ndasa sia women fund na kwito mbone lakini nawe babikira bandu kethia ibetio na yiko nyumba ndo akwithwa zikwa na ziko kotabiwa nondo nchakaza ne wambeza na sia ne waimbeza hii namba kuelewa kana mbeza hii ndo mailete kwetha matanya kutoko mana chao nasio so umundu yukwitu mbone ndizo kola kungi pena thina ukitonika munene wa kwetha pemezi zetabiwa mbingi nondo akwetha ya nengiwe mbeza ni lord ni serikali na yaenda wa chao lakini nyena alika agenda namba 1 iketha ne kwasya ibetizu mbeza isu iwe iwewe aya nemo vya mono Kemilo agenda ngweza kwenda tunene isi cionthe katombo yake cha nasa yes bwana muthama ningwenda weta kaundu yulua kami yes wilbaro ni kwatia kami na ideology ya ula ukaetete aetete bottom up pa yandi be mwene ndi wa kawaida pe mwanake utathi school utasoma kunu atetho ni kami no atetho ni mokoteni na babe mundu ngisomete ndio maanisha kana uya usomete anengwe kami lakini ni sainia kana twenda kwambia baya ande tukita twapatite according to what ndo kwasi na ideology yake kindu chake kila party isaini taodie muti orange ti sungwa yuti umaanisha kana ODM yoza kivile kaenenga ene ndi masungu isu ni saini ya chama ku at the same time mwene ndio aelewe ati kana kila chama kisaini yacho na ndio maanisha kana saini yenu kila mtu akanengwe kami secondly nienda kwa siati kaka kwa kuempower mwene ndio ya wabaya wa kawaida niko ki kwa utongoi wa Kenya twalea kuempower mwene ndio wa kawaida tika atambia na mwene ndio wa kawaida endea na kuumia so the key point is empowerment kakateli asera nento mina point goli kila kwa kubi monopio nenda sekana si kinugila tulea tulea apo ni wambai Ruto iwoka aete kami azenyi na ofa kami with the basics see empowerment but at the same time twenda zekana you see the moment Ruto aweta kinugito akami onakeza kwithia virtually nondo yu bwana muthama ti advocate wa Ruto either Kimilo ti advocate wa Ruto or either advocate either maibe tiani ni wawaiba je ni wawaiba biazo likajudia ni wawaiba hizo ni wawaiba mani kwete tine na point tine na wala de ugo ula ugo wetu aya sawa ugo wetu aya titi chama either way nenda zekana kindu kila tuenda as a matter of fact ikindu kita alternative the moment Ruto upfront kindu kita wilbar onelia no physical wilbar ka ideology that ideology kindu kita tuenda na alternatives tukwenda and made reactive mundu kwa Kalonzo mundu kwa Raila
na langi mundu naite alternative on board mwene zuru na education na kiasi zie mano kwaite kiruto kami mundu gwitwa Azola na ke Kalonzo iwaite kindu kitwa chao kindu kitwa pick up yani mwene azizie kweli pick up kwa kombe na kami kwa bandu ruto atuchenga na ninyi mwana nzia kedhezi aundo na keno logical yo na akili kuna sema veke ndungwenda weto ni wete asiate thina ula wokie wa mboni go kambani gwitu ni gwatila magoti ma Kalonzo na watu yeka kilo kwenda twika utheka la kando ibinda ila twa kuna siasa cia national politics kibela chakwa nezi ndio na cha ile ku kanundu akwithwa ina concentrate yo national politics nundu akwithiwa twaenda mikutanoni ya ODM waenda ukethia magunire kindu kitwa branding kune orange kila bandu twa twa form team Kalonzo ukethia Kalonzo aenda pandu pena andu mena ngwazia chao cia waipa but nienda kutabizia ba na ngayula wetu ne ambone twaenda ukethia ba ina leader nomwe elected na waipa usupported Kalonzo na sasa tu Naivasha tu Narok tinona wiba kwitu kamba mbe ni kwenda idie ene ukazemba koza kibela ano ile cha Kalonzo imanya Kalonzo epotelea mbali alwala ingeo ande mazungu keta Kalonzo medha maimukenga na mami no kwata ibela manje manya Kalonzo no kuloka abalukela nemona omwe ete kibela jo president nikenda atundende na mama sasa ibela sio lakini cha mwiso yes second that tafadhali okay na idea yake nundu kinu cho mwenende kwenda mwenende ke comparison ndukambi yote tanikela kimilo kunena nuke na chako mwenende asakwe yes na yondo chama kataile wazi haya Uhuru na Ruto wanawachezea karata Kiambaa iwape funzo Uhuru is the commander in chief and armed forces Kiambaa Uhuru alikuwa anaonyesha the next prezo yes na that was my opening point all right let Kalonzo join Ruto haya tuweke hii covid akamba tuina kura na alamena sio maiko na on the kusinda kivela cha usumbe isu ni ndoto ni Peter Mutiso kuma mala Raila ayendi na kuelewa kim we monge taita simakau tafadhali ukana na lokanzeo banenge twanduima anondo tuyandwe kekweta ndeto imwe tenzio Kalonzo ataharibiwa na Raila wakiungana na Raila Kenya itaenda vibaya sana mimi ni Lucas usuni woni wake ni Fred Kimusio kikuma kitengela manya Kenya itongwa wa ni system Raila aina ando but ever Raila aina ando but ever kingi ngumotavya miongo nyanya yoluwa yana ya ambunge maikasi wakambunge kouke muona kikie kikuyo muikachona kila mundu aketha kwake ayetemia ndingi akiangasa andegede ndingi ni dani kumemba kasi majority wins tavya jamaa isu yenatai twist Kalonzo mwe eweka Uhuru and Ruto are together to ensure Kenya is at peace just wait by next year February utashangaa Uhuru akisema Ruto tosha aya ikangwani no sengalo kwenu ingi muthama niwe ukite kwete cheni kilome is a qualities of good leader a man of few words but on point Stella muthama sister aku Stella muthama kana no uko masitwe mathiana nawe nengi mwethi amweta Onesimus aya makaumbaluka maikombaluka from Kihuguro kami apana Kalonzo asembani na Jubilee na ODM makwatane niwo mbai ya mukamba ithiwa endini wa serikali ila yukite uziwazi yakana Jubilee watana na ODM na Kalonzo makatwa serikali ni woni wake makau nake ungi asiati ndino nditei Uhuru asisie yake 10 na ya Ruto 10 aise yake 10 na ya Ruto 10 zio kilua muthama ukofiti pato makau Kemilo please ekamwa Merinelli in politics you fight for your space Kemilo asante pato MKU nainde unge akasia Dominic Kathi Kavali Uhuru na Raila Odinga maende na kuivanga ngotavya nesa etela nukwisa kuione coalition yenavinya monene mono na indi probability ya Kalonzo kunengwa ivuso ya kupeperusha kivendela nondo weta mundu ni wikasite na ena otuika monene kutongwesya tamusumbe mukamba aungame vamwe na
ndakanie kula syake ni DK kuma uhuruma nge ni muvyamo no. James Muthengi, Kimilu should encourage us to choose our leader. I think if we send Kalonzo on the other side, he will be the first person to say nilijua Kalonzo hawezi. If not now, when will we get it? James Muthengi. Aya, Uhuru and Ruto have parted ways. No reverse gear, part of MKU. Mary Nelly Kimuli, Kimilu, okay. Ndubita mboni na chama cha UDA. Boni Plaze, jamaa osuwekete tai. Bana na hizi ni wawai bana enda mpige ya UDA. Eto wa Kemilu. Aya. Joseph Mutinda Joseph. Ayewe abana. Okay. Love Andrew ni sawa tukausa kwa mboni tuikimena but waite sorry si atomi kona kito. Love Andrew. Moli Di Daniel, NASA as it now is dead, but according to the law, it still exists. We now have one Kenya alliance. Kimilu is more UDA than Wiper. He is more advancing and promoting Asla narrative than the party he claims to support. Vincent Wambua Mutongoi usu ukwitwa mudhama ndeo kuelekea ngaliko kueleka ngaliko yeva ngaliko yeva ikolo ngaliko yeva tumiruto atwae kiangazi atwae na guko right Mary Nelly ndo soma motomani atatu yitumine ngilungu kino cho monde ndo soma motomani wa mununda na asoma nondo niona ngimwende na kusiwa kala Kennedy Mary. NASA is dead. I support Kimilu Kalonzo and koma tukive laki tukanenga Ruto kioko Kate Tony. All right. Samson the KSK, if the confusion among Kalonzo, Raila and Mudavadi remains, I will anxiously wait to be led by Ruto. Cosmas Theka. Nindi wa mudhiaba no nikinatumino kelele Kalonzo evange we aye kewa we tapo nigeziende evange kuya kura aye ni wacha point yes kuya kura kana mbagoro ya kindu kama kwa lidia system ndienda mundu no kwetwa songwa bete ilobi no ndo akura ila wako niwe na nikitonyaga necho kina happen yekiamba pe kula to nyoko ni wakethe yojeka lakini ukakuniwa kura ukethia maybe wina katikela ukuongelelwa ni quarter pa uko ya kwetha kwela hizi lakini ukwata ukuongelelwa 3/4 it is not possible again kwa dino hizo ukwa unakuwa kura in the strategy kwa ndivyo that chao no strategy still no kaziane na ngei wakithamba Raila zio ukulu hiyo urwe akula kwa ni ona ibiangwa kila wakati so pia kwa no strategy yeah Madama niulua point isi ya kuya this support this support kuya although no ni support idea isi ya pana katedia no strategy na some people use it and wamene mametomea yeah it is politics indeed na ndo matomea ebu uliza Mudhama aye ke pasa no pasa no atesoma one Kenya alliance is lame, supported by the weakest parties in Kenya. KANU, ANC, Wiper and Ford Kenya. UDA is more of a national party than OKA. Meanwhile, Onesmus Mudhama Kimatu, MP 22 km constituency, usetwa Michael Mutunga na nimo vyama nondo one of the amongst top sharer. Nimo vyama nondo wetha wende no tukwata mbo kabisa. Mucho Toms Musioki notindeke kami kuma uvelani nginya kivetyo tabe bantu bera ukwenyi. I wish if Kalonzo, Raila and other leaders rather than fighting Ruto, let them give alternative. Joseph Musioki. Aya nakono ayatawa Michael Mutunga. The period for Kalonzo becoming the president of Kenya expired way back in 2013 when Uhuru Ruto took office. He has agenda for a better Kenya, but Kenyans can't vote for a regional party like Wiper. Wadi watumani wage. Yes, like Wiper party. UDA is more national. Naende ni watu wasi wakalela. Mondui Michael Mutunga utumite watumani maingi. Nake patu MKU ya Mudhama as for leadership qualities Patrick Makau.
Yes, atongoi. Bano no tukumemaka kwacha. Nenda tuminukilele tafadhali Nondo amazani ona batenda teka mbodho zile hatu akela nilia Monday na tuambie Sunday. Nenda tukakizune Monday bano. Tuminukile Kemilo. Nenda tsia kusia modhe kola kwe mwene ndi na yolo akicho on that way that nene yolo angwate nyone anasa. Yes. Nde mono ekanambe kwasia nengwenda kothuthia mukamba withie kana ni twakwata na takindu kimwe na yapike binda yo thio kuna kula tuikasiaje twakuna kula tuyona ao pandiliku nondo wakwithe wa kula yaku yawa neyo future yaku thila waendosa kwa mundu su no withwa future yaku lakini waenda ikala nyomba mundu la muthuku nondo wakwithe no nenga ni shilingi 5 anengandu akavita na mundu ucio avita ndakoka kwikia ndundu nundu akwithiwa aketha a concentrated na mbeza ciake ilona atumia ibindani ya kwetia siasa thila tuubika ibindani ya usakwani wa ivela cionthe sila sikwithwa ijenda kana political seats tulilie merits na qualities ya leadership ila sina mundu tuikaenda kuna kula nundu akwithiwa nitukie twewa kana chama kitu ki support you nondo netwese kana vya atongo imoka ama kaungama ibinda yavika ya ukuna kula makazi ithie tikwete ombau na ithie kana mwene ndi ayiko na kula nondo akwethia ni ukio tabwa ni ndongo ina ya mwiyamo makwete mundu okula twekala inde tandu takamba ithie twethuthie na tuyazia pa nibo beno otongo ina bandu batu na kula na nenge ndiasia Stephen Kalonzo wabuzioka umunthu ni one factor leader wa Cumberland na mukamba azazia utatabwa mwana ndamwe nondo akwithiwa nitulietie tukona kana twi idionthe kana twi akamba ithie tuitonyo kwata kibela kicha o president nitwaile ni kwikala ndi tukazia ati ngalikwela tusemba niziva tuweke muno kuzwa baya be huru nondo akwithiwa huru azwetwe mundavadi akazwa Laila akazwa Wetangula akazwa nando ingibyu alama mwetelete na nenge undu nera ndiazia ko candidate ya mina kuendoziwa ndasa kwa wanene ndi andu ni moni engelekanyo ibindaela moi waendozie huru aitumbanwe nandi nye ndinasia Kalonzo akwatane na Ruto lakini we mwene ta mundu ekalendi alilie bala bena uito na ililia timwela yendete osinda nikenda 2022 Cumberland yuke kwitha in the government. Alright, ne muvya muno akatethia tuminukilele kindu kila mwana kwa mwene nzini kana mukamba enda ukutapia gweka na mtaka cha mfunguni lazima ainame no mpaka pe mundu akakosea no mpaka ukitokumana no ukitekosa kio kwenda baungu kangi ende ikulikilo bandu kidogo bwana Erastus nasi kana bwana George Mangoa nduzi idita harakati tukala tutete national issues kila iko affect andu atlanje nasi kana bwana George Mangoa CS education ekana na kamulendele kawethi twenako kakuongelea manyiwa ma education fees nondo nabwe tinanga so then no ni amanyiwa ma universities matongozi the University of Nairobi maandamana ona imanyiwa ingi sia bikiwa kubingwa na amanyiwa meno kamusi nondo akuongelewa fees na sekana serikali ya Uhuru Muigai wa Kenyatta na ndukole no Ruto eo ndini nondo US pa katiba eo na jukumu ya kushughulikia mambo tasu nondo vindela tuona zina yandamana azuna asi yes azuna asi maandamana nondo ko yiona kana kaandamana ke manisha fees yo ongelwa ikaseje kethia inya kenda afford kabe na ndukungangana ukaivia fees na baile committee wana Anton Force background kula kwa askali maito na alama ma direct uze kwithia no media me controlled meka kiluke mibata ya mibaka na nguya George Magoa ndu ai ma MVC ni mutabita mwana na student wake ni mwe he should stop it. Alright. Na akwelewa madhina maasi na mamanyiwa na mwene ndingu mwe kana nende ya kutetea kwendea na kwate yabu maundu one mosonga neza. Thank you. Alright, nemu vyaka tethia. Yes, muthama tu. Thank you bwana Erastus. Nyini enda utunga mubeambe kwa Erastus. Karibu sana. Nundu akutunenge mwanya huu twithie katika fora mwenu. Nini si bea ndo ingime matwana kwithiwa ba lakini ithi no tunengie ibuso yu
ku nienda kutungia mwana na nitungia mwana kisese cha Mutongo TV nondu wa kwitikela kutunenge mwana usu tukonena na mwene ndi tumutavye mawoni maitu kila kini ngwenda weta ni kana mwene ndi mukamba tia mukei na tiyo sakura talea kwa sakura tiende ya na udhina kila mundu wondo bigete miaka 18 na kwambata na ndaingwa kibande na ndaingwa kadi ya kura athi ose kibandi na yosa kura nikienda kura ici situ withie ni cio tutethecia ku negotiate nikienda twasosumi chakatatu kila ngwenda weta ni kana atongo imaitu ala tumasete katika national arena maeke kuona makosa ma mundu enda ena solution yake twete yako nikienda mwene ndi akombe enda ino ya mundu ni nthuku paipata wako inda wimiokita twetela akunzio nikienda nao ithi tusakue tuone mwene ndi asakue asi nyinienda kimilo nundu kimilo ena policy nzio seutethia andu mamboni compared to muthama ku tiaka na politics ya kau twete issue based politics na cha mwiso minogile kila twaile kwitha ithi tatongo ila tokwiti ibila taile usoania ku empower mwenendi tika soania interest situ sia kosa ibila ni kenda tika duwe timandie mali tutwaengali ndithu na tuyaka ngoloba tulitwe ni mwenendi kana nukuthina kila cha maana mwenendi welo neo ndakanengwe silingi yana ndakanengwe silingi maneli anengwe ndwana akatei kuyu ndakanengwe kuyu ni muvya muno muthama thank you naindi ni muvya muno atongo inondo wa kunyuva mwanya wenyu na kuka nisi twina amina inde maundu ni maingi but nondo wa masaa tu vichoba u na tukende yo vinda yingi ngaji atwiki yaji no twesa komana yingi amando muzesi na kuni muvya mwanya nondo wa kunyuva Mutongo TV Ikumbi Ya Siasa no masaa mo tukuna inde wavigana kutambira na itu ni muvya mwanya muno ando ma Facebook kwa wendo lo mona ni ando ma YouTube ando ma Twitter ando ma kila bandu bonde ando moto mani mukuve ni muvya mwanya ala mwa nasi musimuno siete mathina manini but kiukengi tukathine la yingi twethwa nake Onesmus Kemilo na ula kutikibela cha MP Kilioni mbunge cha Mboni ne kauntini ya Makueni twetha nake bwana Aldrin Vundi kana gatethia twetha nake kabinda kuthikala kangi ni the political activist na indi twetha nake bwana Onesmus Mothama Kimatu na ula nake una mema kutikibela cha uyumbe kuya kilome ni kauntini ya Makueni na kwani twerastas kithuku wanzo mundi tuongea muvea alama afikiana kukweli ya kilungu tuambie na mwandiki tu wa mavo kume ilovi ulo kumanisa livoti mwanya ulo Ikumbi Ya Siasa Benjamin mwaka tu wakandeni wa studio twetha na cameraman kana cameraman na camera lady mundo wini kanini na Joseph Kawinzi na indi director etwa Madam Lois Muthama na indi na kiola kwa tengalo kwa graphics etwa Elizabeth Kanyiva izo ni timu ila twetha twatambania nayo endeni wa Ikumbi Ya Siasa kuma kwa ni kuendea kiyo cha kwailano ende wikala mitamboni ya Mutongo TV ngwatani ya mukamba nundu noyo ngwatani ya mukamba na indi kilungu kino ketha ni wavitoa kana ketha ndu na chona chonde kisio kio ni muthenyani wa uni mwendoni wa saa 4 vandu saa 3 mwendoni wa saa 3 kwacha no ketha na kisio kio cha kilungu kino cha Ikumbi Ya Siasa tiwanesa